Mua i lavona te ia le tūta whaitoa le nivanga o lea fiafi, ia, ma toi whaapoi poi lili a. Alofi sao tupu nei malai o le vavau o wala o whaafongafonga anga Samoa, ia. O le whaasaunga au ma lea tu folasa le dei fo ivanga o lea fiafi. O lea so tolu se fulu le nei o le masina whaai o le nei tūsanga. Lua afe, lua se fulu ma le wha. Ma lo le folau i langi ma. Ma lo le whaatoa, ma lo le pale. Ia ai se fo i o le tau atai. A wā le nei aso ua whaasifo fo i le la i lona tau fiafi. Ua whaasolo solo mau malia tu ia antoe aveni ni i fo i o le la e uia o lo o mawhanawhana ma dau ma vai fo i lau whanua o Aotearoa. Le malama lama o le pupula lava a le la i lana tau tua whai ua fo i le nei aso o le toe aso lava a taranoa i whalanga mai o le kirikiti. O le aso le nei e whaingoa e le au tatafa mai toi o le masanga malana tama. Iyo e. A wai toi au nei. Ia tai au loa masanga loa o na tātou wha ma vailea. Ma wha mutalia le tautua matavela. Le tautua futoto. A o le tautua le wha atua o ia. Ale lua whilua se furu le whala tau ia. O le tau au au nale nei asiata. O te loa ua lewa no tau misia fo i le tātou porokalame. Dele no tau whesili sili mai ma meri. O whea e ari i le kako uru po ori i po whea le tātou tau te iae. Ia, au te whaia lama fo i le tala le vionga le minista o soifua malolo ina le sa tali ai. Ina ua whesili ngia e le media i Samoa. Ai se ha ua matua i teo ato a tele ai le au malolo ma le au holiday a le matanga nuenga le soifua malolo ina e whamai le tali a le minista. E pei fo i la tau o tau o tangata soifua fo i. E iei fo i o lantou ainga. E iei fo i vaenga e fia fia ai o le soifuanga. E iei fo i taimi e te tau e ona faisi na malolonga ma spensi le taimi manai ainga. O i o lea. Ona ua tu vae i le tau alunga o le nei tau sanga ma le tau tua anga le leia le lua afe lua se furu ma le fa. Ona o le alofa o le tua. Ma fuanga lea. Ia ua whaia i le tātou porokalame o le toi porokalame whaai o le nei tau sanga. Ma le tautua. A le tātou Blue Wave TV. Ia, ma le porokalame o le tauta iai. O pa ia lama mamalu o Samoa. Ia, ma le fale ni usase ia pa ia. Ia, le fale tapa au. Pe mai le motu sa fo i o salaia. Ia, po le motu sa o le tui manua. Vai atu salaia, ma le fale angafu. Se ia pa ia le motu tele. Ia, o puleono i salafai. Ia pe mai fo i fiti uta se ia pa ia fale a lupo. Tai sa masama o le tui manua se ia pa ia le tai ula ula o na whanua. Po ole mea fo i oso ane ai le la anga i le faa si ungoto le la i salafai. O pa ia a mamamalu o Samoa. Ia e ta otoa a o se moe li i le nei vanga o le fiafi. E le nga fatau li maina i se wha mantalanga a lo nei fatau waa le anga o Samoa o le au mamala. Ioi, o Samoa ua uma o na tofi o na ainga ma na tama o tama ma o na ainga o ainga tautupu o ainga o nofo ainga o ainga o papa aya ainga na auta whaifa. Ai whaatilo a le malama i ainga ia na whamaina i ite ai le malama ma fotu pule ai ia le whaasuanga a wantu mua ma pule o la lato fo i lea fatu ai nga tausi ma le lato pola pui puinga tu wai le to o tu mua ma pule i tu au ma la taua ai nga i le tai ma le vaa fono ti ia whaasopo ala ia o le nei fiafi ai whamai e sisi a le fua tau walunga o mea uma i le tatou whaatu e i le tua whaamalo i lana pule whaasoifua whaafetai i lo nā lofa o lo nā lofa i tu mau e lele liu e whaavavau whaatue ai le whanga i puna e whaamalo i le whanga wea a wale tau singa lo tātou ma te siri le langi o ia o le sapena painia o ia o lona ma te isau na fuafua ina ai le lano langi ai maise o le nei tau sanga le la ua tātou tu vai i le toe aso nei moa Eoe, e pe yo le tala i le tama faleanta po le tama o le tua masanga, le ationgie le talii,
o le toi ina o fepo. Mai wa uma lea mou tatali lea mutai fai fo i o lea o le toi aso nai moa. O lea ua tātou tū vai. Ma tātou tini tau nuu le folaunga. I nai toi aso. E pei o le tala na fai le malai moa. I le ai o le tupu. I o e vai tu le fio o le utele le ite. Ia ma to oli. E tausia. Ia o to o le tui antua. Ia yuli ma moe ono. Ia wa ora mau kanga i moa o lai o i falefa. Ia ke ufa pe fui sisi. Ke le fa moe o moa i uta le anu fo i le anga i. La lua tua marua tua i lunga i vai lima i le. Uila i lea o le alofa leo le tua. A tele ai ni tātou tala. A wala tātou fatu lima. E sala e ni tātou lau tele o tātou tala. Ona waia tai follow maia le followinga mai le se fulu ma le lua masina. Ia po le se fulu tasi masina se ia pa ia le masina lona se fulu ma le lua. Fa tai lai le tua. A wa o ia o le tau te sili. E iei tau tai o le namo. E iei tau tai mata pala. E iei tau tai poto. E iei tau tai o le vao. E iei tau tai o ngā sami te tele vai ina iai le to mai o tau tai. Ma so o se ku ai ngā kaukai ma whai a ona esi la fia. O whaiva ese. A o le tātou tau te sili. Ua e ai le tātou whaatama soali inga. O le tātou matai sili le le langi o le tua. O yo le tua o le au kerisiano malava. Na ia lofa mai le lalolangi. Na ia au ina mai ailo na alo pele to atasi. Lea kako ke fia i le vaitau wha manatuina. O le whanau mai ma le soifua mai. O le pepe fou. O le mesia lea. Ia. O ia lao le tautai ua e hei whaiva e peo le ngō le nei porokalame. Tautai ia e whaiva o lo tātou utinu. Ia. O le whata lofa lea. Ma le ofo lofa ma le whatu lima. Ia te o e Samoa le atunu pele le loto. O fea lava lea e te mau o mai prokalame le nevanga o le fiafi. Vatalo fantu. Ia e fia le tau au no asiata. E fo i mai e tau tua o e. Ia a wafo i le amatalia. Na ona malo loa tatu prokalame le aswata e au ona male urua i aso. Ia. Ona tatu tu e avau. E kau ke avau wafo ila ia lele amakanga fo ringi kau sanga. A wale tau tua faa au pea. Ona ua madua fau la lai le tele o tatu isu. Ma le tele o tātou mata upu. Ua lewa na te tau o na tātou faa soina. O le fiafi fo ile nei. E maua ile avanoa. E asi mai ai. Ia le songa ile li ilo ia. O ile li leo. Ma le tua le tātou leo. Sue. Walo lo fa uma ia tangata. Wamomo uma ia loto tangata. Ona ole mea na tūla i mai. Ile le ami o tonu o fai unga sa faya. E ila dou o lo o tutu le pule ma le pao i tonu o le metanga ruenga o leo. To fai le li o le tu ia la vea li o fa tau malama. Na maure ma fiso o ta inga maleuso. Ile aso mua nga fako ai kau hu mai ai vili maili. O lau te la loi. I Hamilton e matou ala vai so tonu le kirisi masi. Wa vo ilanga e sila fie li o e ko ai kau hulo ngai ele a jese mo vili e muli o mai si tama fa sala lau. Ai mo vili le sava. Ia ai ona wale tala fea unga mataimi o fufuanga fo ifa ata o to kirisi masi malitina le ainga me se fo yo le ainga ma le fana. O le mafu angala le no fiso ta ia lo le uso mo fa ia tu o le taimi ale nei. A la fo ina malo lo le uso ia save. Ya, o te ile uso matua ia save. Ilo to e fa ta lise atu o fa ia tu. Ele le o le naite malo lo. A le te malo lo au kilani. Ai ona o le te malo lo au le te malo lo le te away me mau kilani melia. Malie wala va ia lau ta fao ma lau holiday. Ai to yo so as to e fai lau por kalame. Le anga ua ali tia fanua. O le ua to ai tau nu le tau so malanga mai Samoa. To lou langa or kama kau manga va sala fai. E le ngata ilona lio. Ma i no fuari i o le mali e to ai sala fai. I oe. Wa fo ia suore nofo. Ya fa longo ia Samoa me se foi e subali ya mausoli o le mani to
ia ai tu tasiele la unga mango marua si ufanua ai a fai fo ia tala noa ia sa fotu ia leila ngo le ali o le tu a fio sa o fa ma sa malau le tipo neu mo le fa sa ala la ta ile veo le ali o le tu e la sa la fa yo sol to malo la na ia me vele mana yo mea au so fa sara lau e fea lo fan fa tu lo le uso matua ia lau sunga le ataua le taua peseta alo tamalelangi se yuli tangaloa matua mulitalo Savea, Al Harrington Lavea. Wala nga suafa kele suafa le usu. Ia malia mea toe fa malo siani. E faile por kalame. Ia ma fa au ma faise fa tal noanga la na mana ia va ngol la fa tal noanga lunga. Ole tano ava ile astona injenei. Ia ai o maua ilo maleva no la le nei o fatu loa ia lau to falio. Ia ina nei e toe fo i Samoa. Ai fa pe mai. Ua le te tala le malai valitoi. Ia aina ua to ai tau nuu mai ia le to o finao ia vai antu ia matani u whenga i maneata. Lea lea. O lea la e maliu mai i tate tau alunga ina le nei tau sanga. Ia ile porkalame whai. Ia ile nei fo ia fiafi. Mea lea, o le tatou malo wha alolungia lalina. Se taimi, ona to ai. Ia pe tuta whaatonga lona saa. I lungo le tatou porkalame o le tauta ia e mole urua i taimi. E sao wha ia i lungo le nufoa le nei. Ia, ai tatou atu mo i malolonga. Wha ake a le angai. E mo moli fo ia i tauta li atu i malolonga. E a vea i fo i le nei taimi. E mo moli atu ai la ufa avitei tele i sa marianga le lei. Wha marianga le Krisimasi ma le alo atu le tausanga fou. Tatou major sponsor la ufionga le tamaita i pule. Pule sili. Ia po le whaati nao pule o le SMI. La ufionga le wharitua Cueva. Ia. Ai mise foi o le nofo alo. Ia. Tu lona foi le whailangi o le folaunga. Ia. Ale fionga. Ia po le tama whaasau-sau e whaamemelo i eile aingo mā vaenga. Ia. Ia le tama le tofa ia le alunga George Lopa. Ia e mise foi o le tofine a Malvine. Ia ma le au whaingaruenga antoa. Whanau alo ma whanau o le whalitua Cueva. Ma le au whaingaruenga le pūlenga a le SMI. E le ngata o Samoa. Mo tutele se la fai. A o le fionga ia ma ia Valesli. I le tatou ofisa au gilani. Whaafitai mo tiute mga aluenga. Whaafitai fo i Samoa i loto wanga le lei e whaongaina le au aunanga le SMI. Wa te talo atu asiata tatou fans fo ele tatou taute iae. Fair worldwide, please. So ani malango lango le tautua le SMI. O i latou manisi o tatou sponsor i o le whailo atu i tatou advertisement. O i latou nei mafua i ona maua ia le malosi e tautua outou. Ma maua i se lengi ko kongi e kama whai porkalame. Mea la lea, ia, mona e matanga fo le tausanga fau, e me whai ona e whai alau oka i nei ni usila to tongi fo i nei. Ngā o leo i follow ai ngai Samoa. Pick up, ia mau e whaatino ngā luenga a wafo i se mea alofa o le tausanga fau. Ia, whaasolo tuai pe i o le moatonga, si uso le fionga, le whaalolonga lupe me te sila, whaafitai tele le nei tausanga, i lau foi fisoso ni mai i lo wanga le lei i le tatou company ma le tatou porkalame o le tauta iae whaafitei tele e mise o wo ma paanga i la tau olo whaongaina le tatou tautua le motonga. Tasi Market e le ngalo a fi aisi ono vao e mise o le Pacific 40 ma le talofa voucher. Ia, mua i malai tūlanga o tātou sponsors, te le fisosoninga, whaafte tele, lau sunga le whaafengainga. Roran tuala, tole foa, Larry Lavea. Ai mese fo i fionga lau pepe tele tuni a tala i lene malwharitua i a whalute. Moli atu, whamunianga o Christmas i mali tausanga fau, whaaftai mo le tautua, Samoa, tātou lango ta mali i o le nei atunu. Tātou watunu e ala tātou au nanga. Whaaftai foi, ia, i tātou sponsors e pei o le fionga i a fui mono maiava. Ma le tātou Seal Plumbing i oe. Ia whaaftai tele lava i lo fionga ngā fitasi, ia, o tamali i nei o Samoa. O le o nanga tau palama foi lele. Ia whaafiso tai, au kau ki o i sainga. Aku foi le si sainga whaile tu lou, tu le lunga le prokalami. Whaile wharka e leo le mātou whare.
sa masau le farka ele ar mele wo ye pe or singa ar pai pa fo ia ai le umianga ka kopelau an tu fo nei se tu lo te le fale ai nga wo ko sira fia pa war mere sainga ia e fai fo le temporary wa e ko video fo le owner le landlord ko sa fo ko fai ko sa a finga ngalo ar sainga ngar ko wa masinga ko molang kupi ia ngar ko fo masinga sa pingi ai a tu ula ia i ma vili le sio plumbing ale fionga ia fui mono mai ava kamala le ele e la tu fai molona sila fia o tangata sa moa le fa malu e paita avatu e ngate sila fia le leia le mana onga ai kiri ka o ye mo le vangonga reading ar manga onga ngai lo lot fa onga tatu tama fa na o wala la tu a o nanga uma to sila le la tu locus mala tu advertisement ilungo tatu proclame a wona ngalo le tatu blue net o le tasire nei o tau tua o lea ua providing ai le tātou o unanga le Blue Wave TV po le tātou Wi-Fi le Blue Net maka ukia le sawasawa. Le tau te sira mai e. A fai sau sira le manai o le kili o le tātou Purkalame ma le masau o le tātou Wi-Fi. Ia o loo whao ngai nai leo o nanga le tātou Blue Net whaaftei telea i la tau manai ainga lea ua la tau whiwhilia. Ia o lau lango lau sua fole na i le tau tua ale Purkalame le tau te iae ai maise o le sports tala noa e tau walatu i lea fo i wha amanu yanga. Ia ua ausia le tātou Blue TV ia ma le Blue Way Limited i le leifo i tau sanga na amitalia. O le tātou atu na malolonga a fo i mai. Ia a tala fiaunga ma le taimi e to ai tau nuu mai ai le tātou malo o tātou walu lo le whatara noanga. Ai ale ai, o le a tātou wafe le angoa i o le meo le issue. E fai o le issue o le milionga ma le misuse o le milionga. A o le angoa i o le me tau whamasinonga. Tātou teanga i ai. Fai sau kofe, pe a mai ale tātou whasalong wha business nei. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high-pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. New Zealand nei se ina fai longa se fulu i aso tona i o vai aso te tasi manatua o lo fa wau pere tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific Easy Mobile App e whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whape ai lo apa no fo le tātou direct transfer e ti posi mai lau tupe le tātou account ma whamoni ina fisiri lungo le telefoni ma whaatino la fo ina o lau tupe ai ngā whapitoa mo le tongi no piliona mai mo li pe teu tupe tus tupe i soa se whare tupe mai si au nanga i Samoa o lo ma whaina whaatino ina i le au nanga ale Easy Pay asi mai loa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele pe wala au mai le o varsalau o tasi onono mo se la lata atu i ante oen pe wala le tātou Pacific Easy Mobile App po le direct transfer e whasa o ailo teimi ai misi o tangata fo i le pensini ia manuia tele kresi masi ma le tausang fau i ainga umo Samoa ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha momoli i Samoa. Wa ta pena mo le Christmas sa uni fie le tali ta so me alo toa se ilona lua pa lo Christmas ya ta ko di te fo di sao pe malanga mo tanga te to lua malanga to e fiti ma le se fulu tanga te manu malo ta so fa ilunga lua se lau lima sutala ilunga lau my cash te ono manu malo e ta so fa ilunga pa toa sport off petala ma le lima telefoni 5G no vamos nem no te fune de lua sutala pe se mo e ha ale ta so pito mo Christmas via Fasone i lua lo pe nei Christmas fia
Malole, so fo mnuia toi fa talo fa tu tali umel por kala mi malolo nga masari livanga la fiafi. Talo fa tu pe fa pe o le fato a e maua mai le tanto por kalame. Yes, we are going live. It's not a replay. Ile nei vanga fo ne fiafi fa mnuia tu krisi masi. Ito telefo e woma pa anga mai le tanto tau te yae. Ya mana rifo i por kalame ia fiafi o a fiafi o aso te tasi mai la vara so fo so es freiri. Ya se vanga na ai tanto waso malolo mani so aso fa pitoa. Ai se taimi te loilo to mamau to ito no mai ia le tofa ia li o fa tau malama bole tofa ia la vea. Ai ta fati atu le aso fuale nei tasi. Ia ona tatou me ilola ia le tatou fa sala on initial tatou to tonga ole famunia ka fa pitole nei mole antonga le valu se fulu male lima tu sanga o si wanti le politina matua ia Elena a pelu ngatolai ia politua a foi ole uso le fitalinga pole fiongo foi a forsale ite fio o mani ngatolai o lo faia lea i le tau mesina i Samoa le dina i lea fia finei. Ia e whao popo ai le fia tele pa i o ainga. Ia awa leanga le lei ma le pui ngā le tua. Ia i le tina matua po o le fionga foi i le tua asina sina po le laua asina sina. Ia o le tina e whaasino i le talinga i a fio po o le fionga foi i a forsale ite. Atonga la le valu suma lima tu sanga ile so o upo masani ai ya le tosi pa ia o le tina ya mi o le lei ia o ia sena te mua e sili la valo na tau i penina o moli tu ai faminu yanga asiata ya mal prokalame o le tau te iai ya awa fo ilo soifua o fai maua fa lanu ma ave e sili anga ia ile pa ia o ainga ma le fanau fe sili ia ile tofa. Ia o le soifua fo i e whai maa, o le aua tele o la au mawhala. Ia e wha ambo tina o le ainga. O na tatou me meilona ia lea. Ua lua whaalawe lave tau waalele. Ua ripotia mai within i le masina le nei. Ua kausau ai male mea pese kau popole e whea rua i waalele. Pese wha ailo ilo. Tā lofa, o le vainga lea, o le palasi lea le vaalelele i Korea. South Korea. Lea iai le vainga lea ina ua la vea le vaalele. O te lopo le taimi o le take off. Po o le taimi o land. Lea la e matua a whaina i le vaalele lea mo. Lona lua lea le fato atupu mai nei. A le tama mua la. O lea tau te sila mai ai. Leana malepe vo tu lo vo ile fa fonga mai ale tunu ia ina ua tamala leo le land mai la o le sau ilalo o fa le tonu lungo le ia e fa fetai le loto ile tua o le ia se vai vao o fa la vela venei peto lua ia o le ia ina se vai va fo ile le tau ia ina ia longoa i tino matangi le lei le ti ngā o lo tau ave nei tangata. Ua maa le liu mama umaule soifua. Ia, ngō whaalongo lava i ko i inga. Ngō whaalongo lava i to ino le tunu o whaia upu whapea. O menge o waalele. O kuunga maule elia, tu lou. O le samifo, o tuunga maule elia. E kile inga whaikala upu matala ato e ina male au matutua. E wheo lolo le la vea i runga fonga ele la tato vatua ngana whawhingo fie mo tupulanga fo iwa o la umalanga ki Australia ma Amerika. Ngo uloa ka oka le tupulanga e fie mai moa le tauta ia yes. Le mafuanganga la vatua ngana whawhingo fie langa kele o kaimia kau tau vatu fo i meo vaonga ngana whawhilaunga. Ia e na ole au matutua e malama mai. Ia ole au tomo fai. E vatu la ngana o aso umai whawhingo fie mo whanau. E tele lai na whaita la ale atamama tina matutua ia so ia mwhapea mai. Se e whio lolo a se lo kala vere ka avale lungo le fonga ele kulo e maua loka kingu. Ia. Ai o malanga nei e o i wa alele o le sami ma ia walanga e
e le ai se pai loko i nei mea ku pe a papa i ngore ea ia o ngā malanga. O le alu fo ia i Samoa ma le fo i mai New Zealand, Australia i Samoa ma le fo i Australia, Amerika, anga i Samoa ma le koe fo i Amerika. O aso ia, se pe o le fio mai o Yesu, le whaaka le kapenga ngore malanga. Ar kai miri ngei, e Yesu ngā li ia li inga o ngā misa ngei fiu finge su e kamaro o sola wa kewa i Samoa. O aso ia, sa kewa mai le savai uporu, kewa le uporu savai. Ke va kure pia kua, ke va mer kua nga ia pia, ke va mer sisi fo nga isa sa e, wa sa fa pe ngar fingo ke va. Nowadays, wa international ke va. Wa international ke va anga. Wa ke va fo ile le klopo. Nga nga pe ya le pase sur va le lunga va le alulo. Ya. Ele o se meta tuti fe fo la nga. O le atu te si le fia mafufuanga uma me se fo yo awalo fe malanga inga ile fa pe o se aso mala verva ale le pe o la vea ka vale ai yo lea fa ta wa no uma ma e fa ta pena o kua ko ngemia ia lava lau ta penanga ka penga fa le nganga ia e ka penga fa kingo o le ale ka penga fa kingo oe ia e ta pena le tulanga fo ile e palasi ai ala ke ola pe ala matuati ngalu tino mama nga fa pena e te tapena o le mafau fau le alta pena ngor mafau fau e te ono tapena i tulanga fo ilele pe uma e ai wale ato to lo malo si matulanga ya pa nga fa pena o le a fia ilo mafau fau le le mai mesa fia ile te mi malo si ato to o lipotia mai le to aiva o tangata mali liu ya mantou ni usila anto le nei vai tau le masino Christmas i tūlanga o whaalavelave tau ta vale lungo le ala e yoi usa ole vaenga nei e le utu vai tausanga uma ya mantou ni usila a o te loe sili yatu na whaupopo Australia ma Amerika e le o misi fo i Samoa ai ola u whawhitainga la ikikire ngumela mo mako e ui o le numera i vai to atele i le whaitau ono o tangata soifua. Ai a fua i le populations a toa o New Zealand. Ma whaalavelave i a te awaia. Whawhikai le akua o ele o se ngumera ke le ngumera. Ia ai talo whai. O tawa i atu au se talia. Le ano ai. O le loi mata malingi ma le tala wha vau e yeisi tama Samoa le nale no vai e tunga. E suafa e ya setu e po fatu si tama tulo no ona po e po tala tona po fatu a o vai e tua. Le nae maliu mai ilana ngā ruenga tipila au. Ai kala voua skama. Kalo fai. Ia ua tangi asi ona to olu. E tala vou si ungali. I think they're in early or late 30s or 40s. A o le ngalu ngali tama o le tangata e o la tautua fia i le atua malona fina ngalo i tautua le kalesia ma mea uma o si tangata ia ia na taleni e anga malie e alofa ila na whanau e ta alofa moe ma manu e le fati ai sau mala ya tia tangi ya mo va ia tu le tani tala si ona to lua si fafine ma fa mai o aso uma ele ia esero ko lua ya lu langa ruenga wo fia o te fusi ma o songi atu ai le to muli na le paua leo le kaimi ma le aso ua misi ai ngo fa ko fa ia mo kisi mo songi se ko lua le wa tu malu wa talo fa ya o le winga la utala pe ya oska dia ngai ko po mai mai e fo ile sinana la vea mai le train na oso ilalo sita mai se fe mai langa masanga ua so waru le ta vale pepe fo ile le fa mamau le pa ur ka vale pepe ya awa se er ka vale pepe la ku palasi nga ila wala train ya ala sauru ngo fo afi
ia punga kuro i lalo ka maloa si ta maloa e sefe mai langa al masanga le lai pe e atangia mai na sefe mai na o le tasi ai so ai lo le train le ka ma pe ia le afia i malesi talo fai o nei vaenga uma e mafuona uva tua fa pene le anga e au o upu e masania i tātou le tunu o le mea kupu i lesi o ngo kupu i lesi o upu fo e masangia i kaukai au kauola au whangota ioe e iai mea e kukupu o soifuanga tu sapo fa mai o papalangi po le ai o le ua kako ia kungu o papalangi tu lousi o tātou tunu ui Samoa me seo Amerika Samoa mamanua o le whaamanatu ma le whaamamawhala a siata ma le toe whaamanatu au tātou iai i le toe tāpo le toe aso nei mua maringi kausanga. Au ke mangaku mai mea e te whaaforinga mai ele kupo se whaalawelawe. Eo sila la. O le nga o le train station. E o e whaatali e pu e le train. O nga i ka avare pepe, whaakur ka avare pepe, e le lopo le mea lai kau whai alai wha, alai lo ilo alai wa se e ka avare pepe, ia se e akuro parasi o i lungo o le rail track foilia. Ia e toe mino i atu. Ia ua tupu le wha le tonu. O le si wha alawe lawe lea e tūla i mai. O le tūlanga i le male le mo lava i vai ma o ngā sami, tā whewhea. E le misi le nei whaalawe lawe e le ngata o Samoa ni usila au se tālia Amerika ma so se meo ni lalulang. Tau tua na whanau, na ona toi whaamana tuatu, whaamune mole mātua. Ia, ai onga o kusikusinga, o kau mawhainga o kusikusinga ngi mea o papalangi, mea o article e kau mawhai e kau amaise loko uplift fo i lele. Ai tu te sira fia, o uro ule fia ia i ro uwa iwe. Ile me fo ie, male le mo mai le sami ma mea uma ia e uma e ngai saule ati kurfa mai e tai as a hero ia a hero ola uma mali wa kuaima uma kuaima karu fa kamala o tatou foi le temire nei pe ia upu foi le pe wa mai ka ko le me se fa sa ai a mai me sa o fa se o so fuanga ngale o mama fie ka ko wa fie foi tatou e tau si ma fa vi le me se ai ku i lalo ma sori lalo vai me sa ia o te vai e tunga ai wa fiu ia ka ia vanga foi le la tu te fa ai loilo e ngā lua le mea tangata foi le la tu te vai ia saunga le mu makafanga mon ku fiu anga i para langi vai aku au ke o le ile si upapa la le langa e ka kafe le mea au ko ke o swim between the lines ai fa ia le fia malo fai le fia maaki fai le fia maa. Ia, o tūlanga la na whapena, ia maua me fo ile le fa mai alanga wa ungo wolo la manga kai fale i Samoa. Ia wangi ka mai ngalu. Ai e sau mai Samoa, ele isusu vai se sami ele io ele ipis samia. Na te ile ua sau tupu ile. Tupu ile fa la ve makafea. Ia nga ke ia ile ua punga ko i mareska nga kala au ka fa ele ka ka nga lufu ia ai ona ua punga ko le alofa ma uma toi ma soi fu na tangata or fesiri la ya kia se hero le ngamia e fa toi wa akusi menge papa langi fa mai ole wa ke wala ve fu nga ile fa misa ko awa fa pe o uia le ngo or wa o ku au ka fa i luma ma la kalaka la fa ta ele sio ka kali fo ile la ka ke lo amo ka ku ka i ka vai a nge ye fi wa fa ya ku ya o ele ala ya wa nga ka ile mele mo fa nga la ku lo le e male mo mai e ya ro ko lo fa ya ile ska nga ka nga u se fe mai o alfesi o fe nga e kafea o nga o se mea le po le mea e kafea o lo fai loko fai a kua o ke hatu ai ole tu o lalo e tu sa watu ia te oi e lefa pe o fai a kua sisi kua langa o kako e koe mau manga kua inga o lesi fo i matua e te faale yango e a kupuro le mea ma ke ia lewa e kankangi solo a le e fai atua le tamala le walu i ngā kai, le kenge la le walu, a le e fai kakala i runga le Facebook, le saveu, runga saveu i lalo. Bena. O le wha malo silena, ona o le tau te awhi mai tūlanga, o nei wha alawe lawe. Ia, te tupu fo i ma tūlanga,
ia i matou New Zealand ia to i vala ila to ia wa mau soifua tulaga fa'aleveleve tu ta'avali ia mana inisi le na reportia mai le tafefea pe malele mo fo'i matulaga fa'apena o tatou iai na ona i oto'otoga o tatou update ai ole a tatou fa'alautele ma talanoa fa'alautele le foto ai taunu'u le tatou malo fa'alologia luga o le tatou proklame o le a tatou afea na inisi o vaega o lo'o i le tulaga fo'i lea i le faipule o sagaga lua le tofā maulolo Davita ia ai mai se fo'i o le tulaga ua fa'ai'uma iai le ta'otoga le fa'amasinoga maualuga le fioga le fa'amasinosili ia simativa e tusa ai ma le fa'amaonia ai o le soliga tulafono o le a tatou fa'alautele pe atu e fo'i mai ai i se taimi e mai ana malologa o le isi vaega o le a tatou afea le ua koe ave le peipeka le pā le milionga le sa kaufia ai ua amai ai totonu le faukuanga le loia siri o le mea maria la lo ke fia karangoen maka upulea thanks God o le ua kakou whaalongo ua involve le loia siri ei masika pakipaki o lea la e iai le kakou loia siri ai whaafekai i langa oso mai e oso mai o le se whenga o kuila e pa malalako milionga e pakipaki mai mono loia siri tau te toe o iai au ngai headlines ia le avatu ai lungo tatou whaasoa a tunu fo e mo me sisi whaalau ke le ngar kako malo le la kako wafe lungo prokalami ngofo kako loia siri ai oso mai ngale faukuanga lo matua koe ave kupea ale pa ka imari ia whaalau tele pe atu e fo imai o le si vaenga o le antatou wafea o wa whaaporokiki fo i le whainga malanga le fionga tamaita i pālemia le loloma e whai malanga antu mo Amerika Samoa e moli mawina ia le whatautonga alo ia o nei neita mali pula and pulu po pula and ia le na pula and pulu ia wasila fia i Amerika Samoa ia marmalo tele o lea lai lolo mai le whai malanga antu ani o lea ua ka ua whaaporokiki uma mea uma a tātou te awhea fo il tātou porkalame au te fia pea o le ua ia te au le reporti o le whaongaina o le whase lau miliona whase lau afi a le i tū malo a le i pata i tū pā i lunga ai mana tua mai tasi lea poloketi sa toa lia sa iai le tau finga a o lea la ea tangia mai o le fato a avatu i tua le poloketi lea le whase lau afi le whako a release ai le i whaia kilisi masi release ia o ki topa o lea lau o mai le officer le breakdown o le whaongainga koe kiki a uma koe iwa sukasi a whele koe o ke topa November le kau ke iai o topa November tesema ai ka kia le o le fisili la le ute fisili ngia mai te le lava le tatou wafea ele ngaka o la fisili ngia nga i le makanga ruenga le fionga le kamai ka i mingi ska e o le poro keki mai o le mele le o si le fia lae e le kou makanga ruenga o le ua fufusu o i mamakai o le singu ua pā i lima i mamakai o le singu o ngā o le sue ngā o le poro keki le ale i kupā i runga ua fufusu wai ia ua vā i marangu ai lenka mai ka ngaka ia vā i le vā o ko o rungu o le fisili le uma ua fea ai se a ua vā ai ngu ma fufusu wai ka ngaka karu ngai poro keki tau ke koe a fea uma vā ngai ioi tau te a fea langa ka ua langa ole wo ia sfia koe ave fa fo se inga milionga po le har mafua po le me o se me aro for kirisi masi ave e vai le si ava ngai e ka fa uma la ku fa ele se mele li lo ka mai mai vange uma lunga tatu te ia pe mai tatu malonga mai malonga fa feilo ai ia le to fa ya li o fa tau malama ia po le to fa li o le tu ia la vea li o fa tau malama le uto e tonu tono le tatou ofisa pe mai tatou fa salong fa pisina Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon.
Rosi, finisi o le sima, tua le lei ato toa. Ia e recommenda i le whaungaina, mai te siri mai po fe mawai le Golden Bay, ia le sisi no whanga, na tato whanoroa le se mai, i pia, ia ma tato whanoroa le se mai, i sare longan mo tele se la whai, ia man whanoroa lapa aftai. Toe whaatalo whatu le taliu mai o le porkalame malo longa le rivanga o le afiafi i oe. Au atu te popole au atu te saipe atau umita tu malo longa o le whaafetai tatu sa marianga le lei. Ia ono i la tau mafua i ona wha au le au nanga ma le au nanga. Ia e tau o fu ilo la tu sau. Au tu me whailo atu le umawana ma whailo inga ma le tofa ia li o whaatau malama. Ia po o le tofa ia la vea le li o le tu e asunga le li i malo langa manga ia uru wha langi ingaranga pe wha tūlanga ua iei le ngā ruenga ma vanga whapena e le tau mi ai le ave o le wha asile musa a wafo i le tautua sa whai e le ata mali ia i tausanga e te le tutono le tanga ruenga ia mo le uru i taimi tono le tatou office nei sa maa whailoa i e tūlanga o le atunu ufa mai sa si utila maurula nga o kilo kuai si utila maurula ni mema mau a o le ua vatuli mava fata ma so tuli e peo le tala le fono fa na fanua ele nei vaenga o le fiafi te tonu o le tatou ofisa le Blue Wave TV ma le programa o le taute iae fa talo fatu fa fira ia tu ia ele sunga le malu ia po lau to file le li o le tu lau telinga le vea ia ilunga o le porkalame le vanga o le fiafi. Ia, matalo whalo i atu fo i lau talinga po lau whiunga siata ne whonga fo tatu porkalame le Blue Wave le fo i ofisa mātango fia ua whai ona mawana nei a wanoa tatu te tatanoa i moni alo whonga sao tatu wala ino whanga. Ia o lewa mamoni mai le atua le soifua ma leo la nitu lao le ona i toi aso whai o tausanga, ia lewa maua se lau mātango fie. Ia o tātou whenua ilu mo nuu e lo tua nuu i le maurunga foi man ma manu lo fisa nei o lo. Fia foi lau fionga le whonga por whaatonu po kalame e mis foi o le manu foi le pūlenga o le tātou po kalame i po le ofisa o le tauta ia. Whawhenua i alo i atua i lau fionga foi le nitu lau le aso. Ia e se iwa whiane wa foi le whafonfonga mai o siu tātou tunu pele i Samoa. Ia e mese ai so Samoa lava i le ngata i Samoa. Ia e so se tafa foi o le ni foi lalo langi i le ngata i New Zealand nei, Australia, Amerika. Ia ma so se tafa lava o le atunu o maunga mane po kalame. Ia e whataro Li o lau sunga le li i manu le malo fo i tūlanga o tu. Ayo camera wari e sa mo le pi e falling am ya tu langa le ai so le lau sunga le ayo le matua ati la vore malo si le ai nei o le ase fa di lo le ai nei te mini walang o isi pe o fa challenge pe la fionga de pule ya le wasi si la vo ya nai ia o le whaatoro ni o tau sanga o tau mawhaine i meo challenge taru sia o leo ke vai kunga le hangi au challenge a le te vai tū langa o le e se vai ngai te via whaasopo le meta le ke ia e tū langa umana siat o le mea moni lava ia e pi whapena lau tangitanga i mai ia o la fui wawa ia tū lau sunga le whonga tātou pokala me mana whiunga ia nai e pi le o whaasoa mi pora ale lua ona tau tule o tsiau. O lea, o le vai paipa, o le vai manino a ingu whaapare, i le tai au. Malo, o lea rui foko meni ale mamalu lau telo le tinu mai alo lofa i lau tofu, i lau sufo. Commissioner, vai ai, talo pali o vatau malama, Commissioner of Police, ia, ma whaasolo ia mo le tau sanga fōu male, ia, hui o lea. Tei ono le tei momole lo ta malolo la toile amro la toile vasalo le fo mai malo va tau mai ngatai se tei mi ta tela noa ile fa mo o lo loma ia wa foi ia ta penanga le sailinga la vola mi tonu a ona officially tu sa ona o va se nga so ile to fe ta update
O le a se tala mai o low case. Ia specific ala ofisiri atu i low case. O le a se tala mai o fefo ia le ta o toi se i o mai se ata manino mo le whaafunga maua le atu nuu. And what's next? Le ale si la sanga le ala so atu fo iai whamune mo le liu. Ia, whaatoi tele mo le whaasiri siata. Te tono le ngata mai le tūlanga fui leo o lau tā upu le tribunal le sa whaatino i le tausanga nei le anga imbele ia iulai au kuso le mai alo ngā tono o tausanga. Ne ala sa ta oto mai lava i nawa mai au tuina mai le whai unga al komsina e motusia ia per terminate ia lau service po lau au unanga tono tanga luenga. Ia o whai unga na leo tā pena ia i apili whai unga na. Le ala e fufu e funga ina i le masina o Januari o tausanga fau. Pea to amatalia ngā luenga ia mo ngā luenga fo i whamasilonga wa leo malo no terminate. Ia a mai ala le apili leo le whaiunga leo le tribunal. Ia ona sauni lo le mo le tatou whamasilonga telefo i le masina o me leo no mo lia whatasi matou ma le whiunga i le whaipule fo i a pule ai. Ia ma le tuafine ia lise. Ia ma le sunga ia Sam leo lo tau fia la metan manala. Au te minei lama ia o leo ta pena le pili. I le whaiunga leo le tribunal le sa tuina mai whamaro noa ia o ia ona o le susuenga le sa u whatinoa. Tu sen maliu leo tu au le tatou case le hit and run leo o lo talia la watemini ma le nga whanua. Ma lo whaftai. Alo no winga le vai mua o seu case o ingo o ele la velua. E la vea mai tu tonu na matanga luenga. Ia tu la vea mai le vai tele tūlanga o le vai ngā susuenga sa whatinoina. O ke fia fesiri sa o kwa le waka whaafisanga. O ko mau alo kari ko hunga ri case leo. O tō maulo tari tonunga lau sunga. Ia e so tai lima mon mau tamo Samuel. Mon maula lea e foi lo foi on fai lo te mini ia le wa mai on fai lo iam tapen pena ia i mol fam stonga ni. Ia o le mon maula lo so tai le leila va male fam talanga Samuel le sa tu ina mai. E pe o le sila na tulanga wa tili mausali im fa mau tu ai lo te tonunga. Ono le wen mon mau langon mon mau Samuel le ta upu nei a shata maranga fala. Ma lo fa fitai. O le ta ua yo lo fi dia tu. Langa pe no fa yetu. Ua fa si umi ele to mo sta fi so ta inga. A o le taimi fo imale aso e fi su ya ila ngona mama natu. Ai fa fitai. O lenga te lele ta ua o lau fa to fala inga o ele sa ele ve tu tonu isu enga sa fa. O ke fi di sa o fu. O lenga kurioso mai isi Samuel mua ia le Samuel mua ia le taufia. A o lenga kurioso mai isi kanga ka ai le ongi fake page. Fa sala longa mai au setalia. Fa mai e ele Samuel lua. Ko e sau mar Samuel ko. Ngai mau Samuel i tonu le taimi o e le matanga ruenga. A o so e mai le nei mata nga nginga ngi Samuel lua ko ru fa lima mangisi mau tangata lava fa pe fa mon mole tio. Ia fa tai chata. O tali manino na vai le ai. Ele ai a mastulang pa pena. Tasi al Samuel le o anga i le tato tanoanga ma faufaunga ma meni sa tupu. Ia ena o le uso Samuel le au le sa anga i mai mai whamtalanga o ta upu nei le sa ma to lua susuenga. Le sa au whatinoina susuenga ma o tau fia te minitan manana. E paua leo le o tatu Samuelu le tatu te foi te tonuina ma sauni e foi fonga ina lo ia lana mo mau te mi ama te whamasinonga ni. Ole no te inga le iai ma le whamai moi. Se waka whaiar kala foi le siaka. Se waka waianga o koeanga o mai me, o koe me ala so, o koe me anga pārwhanga se i kako wanga i sa ili mea moni mangi ka upu se i kala manau so ya Sam so si kala ngua mai me i sa wha mauna no ma me umai kongo le whaida le sa au whaki ngor susue. Au ngisi mau Samuelu e pio ngai sau ngoa. Msalo ai Samuelu e. Pingi miki e wari i e mo moe. E skulang hapenga.
Alongi miki ia po lai lunga le pange ka kivingi le. Ia, ele len va ole Samuel. Ele ko urma. E mana fa lo. La wenga wo fa toi la utala, wan o fa te tari le la le nei. La nga te tauna mau mai sina insight fo ile le po sina moli mau mai lau sunga langa o le su. Ai nga ako le yare kausanga o kausa ili le so e te tawana na o so mai ai lea va ni na mau Samuel. Ai fa kai la longo winga sa mo fo. O le talitono wala ia fa uma ile mau Samuel mo Samuel lua o sorry mo ya la tu mau lua toru manisi. Leise me fa penga longo winga o me fa pipi lava. Me ia na o so muli mai ai le va nga le. O te fefisile tu ai nei va nga ia lau songali. Ngau marko akili. E ka kaunga mai fafo Samuel. Tauna mai loi tua. Te loi e o ia tea. E le nā ma le laina o le upumoni. Ai ina ua lava le fai unga a le fionga i whamsino. A tangia mai. E sa waila ma le pia pese whawhakala i kua. Pe kausili aku o ngā sefele ngofo pe kokong. Nai lo le sau re tamai tua e tari tali ai tūlanga. Now, out in the public, o se fe kua pe a saut kamalea. E le ofisile tua langa e ilo to mai te tonu me tanga luenga o le vana i tau tua. Tati e ia lalo kako manga o lo manga o mana manga o pai mala fai. Ai tato wo mo le saunga le mu o Samuel. A o tape nai le fa moe. O kau iai lasi kau se fe koko. O fe ono se lau te refresh lau ofisili. E ono se fe le no fu te tonu pe ono se fe le sa uifafu. O feo no foanga nei olo o ka ai lo le fiti. Ma ono la matia ai le olo sia usopo sia tadi. Ia whaftai mo le whafsili. E wā o le tūlanga na vai i tō laulanga le tua leo leo. E pei o le vaenga leo lo o mai malosi la vai le tua leo leo le pōlenga o leo sau tua Samuel. O nā tūlanga fwoi le whai mai le sefe i a lato mo le mau. Mo le mau fwoi a le tua leo leo. Ona fai mai e ele so tanga o Samuel unisi mo mau ia ma mo mau foi e fefe ia Samuel tu langa foi le te wanga i Samuel ona nga ile fa mata mo mau ia la to ia mala matia ia la to mo mau ia ma afia ia la to mo mau au ta pena po o lo loma le fa masnunga ni a tu langa la vai o Samuel tu e te tonu e le se tu langa foi le e la matiai pe e foi fa pole fu de sau tu Samuel ya pe oro o mai malo si la vai ni tu le tu langa ne ona mo mau ya la to le o lango ina ni tu le ya e mo mau e a inga ya pe masani i wingo fifia ma te me maftanga fara inga ya e ule ya te tonu le wa mau foi sunga Samuel ne le sai ma fa para ni taimi le lava mau so ta inga na yo na inga foi lo asia sia ya le lava wa lo to te le so le on sai ya ta de lupe pe o fa mo lo to so fo wa fa msnonga Malo fa fitai te le lo sunga le li. Malo o le sia o whaafesili se o ke fia kurikulia ali o pena tau maua sina u wha mau maunga ile mafuanga na mai ile telefou lea ina ua whatoa tupu ale la vea o le tali o tu au na mai ai lunga le TV1 le la tu telefou lea wapea mai o ile na sau noa i Ken Kyle tu lau o ta ua lava le former commissioner na maneno le leinga o maka fo iai na sau noa mai o lea ua ta oto ni tau wha maunga ma o loo masalo mi ai se whaipule o ai o vai akau vari mai o whela o whai ai le whaipule lea ai if you can please lang ola unga ruenga o fesiri o ai le whaipule
Malu ro ku li ora. Ngai ki sira pia voi asia ta ro tu. O wala nga ole ke fesi. So mai ma sarvia se fai pule ya o nga ko ko ya ke ko pule fu nga wa de ko manga o mia o la va nga ya fesi. O ile fai pule le nga masaro mia mai le urua i kai. Ya ma fai foi na tau sa no mai ile so nga le to tonu. Ia whaftai shit. Ole tūranga moni lava sao wha maoni, sao wha longo fwoi au iai o sao noa kom sina talua ia leo le fionga ia fwoi a vailili tūranga nea. E uia le infoi une whai lo sao mai lunga lan sao noanga po e whai puna. Ia o tūranga na sa manino al sao noanga kom sina o se whai pule ole paramene le o lo tua ia le tūranga nea. Ia e uia la ole le i ia e lo te tonunga ia pe manga ia e kaku fa pe ia a kongo o sau mo lu ko ka va mo fai pure le sa mo ia o fai pure le o fai pure le sau wala nga le sau mo tau mai o fai pure la le e po o ngo ia e wala nga ka ser fai pure po le ko mo ko par binge pe sa pe e malesi ia o le fai pure la le o ar fai pure le ngo fori ile ku ia mo ku malola io e le o sau mo lu ia ai or fata wala na le na no fo yetu wana avatu tu saola o lui like o la o lui ya iken kaio by the way lo sunga ti mo fiu ka lu ia ko ole ele me wale o mai mankanga no me ga ole wale ki sa mai samo o we se kan ka le aga i ole me wo fiu ro ia ko kom singa wo fiu ro ia ko mo ngarisa wo fiu ro ia ko iken kaio why ele me fai no mai nei taga o ele spokesperson leo ai sa ele me fai ngo mai lunga si fai sa of city ia o te le o mochino e pesa a fai o le wa e fiu kalu ia ko le o fai o kani mai ia o ke le no por me ele o mautono la tu fina ngalo ele tulanga o le tali mai le lu ile wa va ku por me le o marmala mai ile mka o pule kala ngo mai ai por me la ku ke le o marmala mai awa sila la wa o ila tati to ma wa o leo su o fa sala la su o le la aka ma wangi i le fa vai o Samuel lua mar ko mar fa awa langa en ma fo no fa ya tu lo sunga dio o le ngalo le au fa ku kala ia le ori fa por kala me ia ma le o so me aki fengi ia kulo ia limongi wai e uso la te to lua wala fact lo ki fact wa e ngano ia nga mua sau iken kai o mo fai lo mai o le fai pule le masal mia o sem uma ia le wo mai mai luma fa mai o sem ngai le nga mari wai ku ni fai pule o le wa so ai ta mo mai le mi no la vai ka nga kai le ko nge ki ola ko me e fai o le winga na le tu fai atu se yo foi la causa me se fai pule se fai pule fa ku mai e ku lo o fai langi si fo longa baile ai foi ona wala ve baile mala audi o nga ngo foi vai kel a le la o fa ku mai nge se nge ona makwale make sense ai le ni fai pule wa te tau ona fa pipi i lunga ile ki paso lenga ka mai ele komisinga mua o se fai pule le o causa o analysis ia o sa le tu langa le wa e sa no ia ai pi tu langa na wa fa malo lu to foi le o le tu langa la vai ia o le usa sa mi tal no mai ia wa ele na malai ne tele fai pule sa fia le ngata ia va ele ia o le fionga mi sta ya to lupe ia o le fionga la o le mali to ia o le la usa sa Kausa sem no wa o mai sa sem fai pule nga va ia yo maka ia o so ia ta mo tua de la sa sem o mai sa o ngor fai pule ia ele mo fai nga alo kala nga al sunga Samuel ia la nga akala nga Samuel le ma susu nga safa e pe o le kala nga Samuel vo le me fa ko aku ponga fi ele kala nga Samuel mar kai mi sa o ave Samuel usine me sa ko por fa la ve fa ma su nga fa ki ngol kulanga ma sanga foi le fa le su kulanga i lungo me se sine me sa e te fa te parmento ko fa te parmento e kala ngo ma se me pe me se e kala ngo ma se me pe me ko aku kala ko nga film me nga kala ngo ma foi le winga natural ta tu se fa nga foi na fa tanga se fa e pola o mio le taimi foi le sa ku po se me
Ai fai o se mesa e kilo ia. E tanoa mai ai. Ele não fai ngalo se. Ele foi ngalo. Mesa e va ia. Mesa e kilo ia sa e awai. Sa e va ia ele foi ngalo foi le tulanga na iloma fa. Ya mese le to inga ta foi le wa mali westanga ta. Ya po se ta foi le tunga mata wonga. Ele foi ona ngalo loma fa tanoa mai ai pe on me fa loma fa kai mi uma e kago e whamakala ia po kai mi uma ki mafau fau iai. Ole, ai tati le atu malolonga. Na maua sia utamai, wa o se o tatou por kalaminei, se ua matua surufanga umama iele meo le informations. Na maua la sia utamai so tanga, this was 4 months ago. Le no utau valivalia tu fo ilunga o le sia upasoa. Na fiso o tai mai ai se tangata i ante au. E a inga le leia ai siri lo foi tu ol vaenga le fa mau walanga e arua ka sui ya e nga uma e ai ru e la wa vali ia le ia si kama kai foi le o foi le mai tai le na to luoma Marie o le langa so kai mai le mo mau fa mo ina le ma o mo mau foi nei a ru so ka ngor va ke le mo mi mai samo o le stand by e so tanga le lava ma le o lo o ia le leo. Tamaita. Leanga ke look after inga ia. Ia Marie. Wale fo ila lo va inga leo. Le fo o ke lo le hotel la ngu fo ile ko kongi uma ia le malo. Wa vai la le to tongi le matanga ruenga. La no fo le yu kai mo le o ka wa ku. Te le lo po te le wa le lo mai lo wa va ona. Wa ke lo nga fa ke si le fia uma. Ono winga la lo tala. Na au mai la le fa matalanga le te un fa pe mai. Ole moli mau le tamaita i malu le malo le. E makua i onga le mau ki ngua po le ana mafu anga le kaufi umi e Marie. Ua fiu e fa asufi Marie pele e fo ile ele iai le polea. Po le vaveau lea. E tasi al tala le teni. Sa o iai. Sa mai iai. I o isi roa mea whaka o koro isi mea. A ole mene le fa mai e fiu e fai o lala e confuse fo isi teni i o lai alua e fai onga kiu ke o le look after inga o le tamaita ile a feo ai mo isa vai mo mai o lai fai onga o longa kaukonga o lunga o langa ngā luenga ai deep inside o lai fisini longa loko po le ana mafua anga e fai umiere melia o lai fiu e tau fa asufi le kenge e sui langa kali o lai ko mawar kalar kengiki I was there. We were there nga mai ai masamu. Wala va nga kalali o ka keiloa. O ke le rola po le mele fai umiere ngai mea. Fa tu foi lau tofa. O yo le. Ai sa no mai lau. Ya, va fitai. O le tulanga leu e sauno ia. Ya nga o mai foi tau fa kala tulanga le. Ai ku sa le la le info le o mai ki o ma. Wa pe ngo fa ya ku o mai fa kai mingi. E fa ngai pa anga foi nga luenga ma pele ma fkanga o mal kai mingi. Ya ro ma wan ma ko so kai nga fa li lo foi le. Ele fa la ngo fa lo ku kai mingi o ngo ku langa foi o le man monunga la tu nga luenga. Nga kupua makangi i lo masalonga tulanga ne. O ngo lo try pino le sa fala. Banga o mai ni se mo mau. O la ve mai memory le li se mo mau foi lo try pino. Ya ke wa le me. Ya ko fa lo ko le lo ya le tu le. Wo le fai onga. Wo le fai onga nga ina mo mau to mai te memory fa sanga cha lo try pino sa fa. O nga lang o ike. Ya ma so kai me foi se o pa anga fa li lo le kong kanga le. Ya ima e pe ia ele o sanga kong wan mon memory le tu. Pe o la escola ngfonga o la kam fa ya e ka foxi mon milon mon memory. Ya ele o melna len ma fa 14. Ona la tatu fa fonga il kai mil a kula imari le fa msilonga ile kai mil la bala. Ya ngala la ka ko lo sa o ya mele ma fa for king imari. Ya male nga fa lo sia. Ma lo fa vitai ma o matua mo mia ale o la utatalo fo ilea ai tatele o tu malolonga a fa fonga mai a ingo Marie le malanga so o isava tu lo ma si malo le malo le po fo ilea la o ke o magu ka po kala mele ai su ye malo e ave ia Marie wala nga e siri ele expose kuma ma batu fa pea
Awa asui a speak up for your to ia malo le abuse on or case. Ola ule alu ia auto speak up. Iyo, fa ai loa le mea walanga e umai fo ingi. Ia walanga a fa ali lilo fisili o ila la bakua ilu mangia mea. Awa e fiwe tau e nganga a fa inga ngai kua e nganga fo e mkanga ruenga o leo. E nganga mai fo i ele alu i ole ile famsingonga. On mafu angala ngai ale nga sur fa i mai ko kele me fa ima a ele nganga ala e asiata. Wera pe ko ke fia pe ko ke le fia. Ele o se problem nga e tatau na si da fia la tunu un me moni. Ma ona mafuanga lea ma sulu fai mai ai si moli mau fa tu tuina lea ma fai mai kala lea fo mai wo o yai ile motel lea lunga yukai nga ka o mai fo yo temine yo te fo i mai o lai malanga leo le ave Marie sava i lai o sava ia la leta wole fio anga i le tu fa sale le anga ai ka o mai lo la mal mele ape mai ele o iloa apo le alma fuanga ko so umiel mele. A ole ha fiwe ku ia ku Maria ka serkala Maria. Sa o yai, sa ma yai ma Samuel. Sa ma ku sala o isila me ia la mai Maria ia o Samuel walang ki dia I was there. Ola vala nga. Tato tu malolo. E fe suiro i puki. O ma ali ya ngi ra vai mai ku nunga me sa kofi. Io le la ma nga. O le pa ko mo wali o nunga por kala. Tato tu malolo nga fa o por me nefia. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. e lua se fulu whailonga mō Samoa, e lua se fulu whailonga mō tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu i aso tōna i o vai aso te tasi. Manatua o loo whawau pia le tātou whapitoa e nao le lima tāna pia e whaonga ina le Pacific Easy Mobile App. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Loo awanoa fo le tātou direct transfer e te posi mai e lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina fasiri lunga o telefoni, ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pilio le mai, mo li pe teu tupe tus tupe iso se whare tupe mai si au nanga i Samoa. O loo mawhaina whaatino ina ile au nanga ale Easy Pay. Asi mai roa i o tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o Barsalau o tasi onono. Mo se la lata atu i ante oe. Pe wala le tātou Pacific Easy Mobile App. Po le direct transfer. E whaasawa i lo teimi. Ai mwisi o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele kresi masi ma le tausanga fo i ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy. O lau paanga mo tupe whamomoli i Samoa. Wa ta pena mo le Christmas sauni fie le tali ta tome alo patoa. Se ilona lua pala wi lo Christmas ya ta kompani te fo di sao. Pe malanga mo tangata to lua malanga to fiti. Ma le se fulu tangata manu malo ta to fo ilunga lua se lau lima sutala ilunga o lau mai cash. Te ono manu malo e ta to fo ilunga patoa. Spulu ofetala. Ma le lima telefoni 5G. So what many loro te funi le lua suta la pesi le muna e ha pa ale ta ko bito mo krisi massive fie. Fa so ni lo fe le krisi massive fie. Toi whaataro whatu le fo i mai o le tātou malolonga i oe. Ia maali lia le anga i taunu whaamali ina tātou company langolango sua. Ok, lo o vewe la haka ko maka upuaka. Wa tau tali mai ma tau tiri alua. Ia ai auto te popole ke lo forka ko poka la mingi ma ke ese aguru ia Carlos fuluanga ngire po.
te whaatalo whatunisi o le whato mawala wanoa tune in mai lunga le YouTube channel me se tato Facebook live. O le te malanga mai Samoa o ta whaasoa i lawa mata upuri nei lana o le whato mawale ta wanoa i le ofisa nei. O maua sa usota inga mai le uso ya Samuel e Samoa. Wa kakuia Samoa, everyone knows, everybody alanga o le te malanga mai Samoa. O mai le tama i tutonu o le to ese o kei mea uma matulanga o masiona ainga masiona whalitua o tau maua se sotanga i Samoa. Ia, whaftai mo le whafsili e seta. O no tūlanga o le isi lea vaenga o lo whautua me whamasinonga fui lea o lo whaasao na matau sotai ma le isi vaenga leo lo a fia le keise peilo sunga Samuel. Lea lai ona le mosa matau sotai inga le tino fui lea ma kaki fiaru fui a asi si uso ia e langa whengta e lo whakaka. Banga naila ia siona ainga o lo asi pe iai ia mau mātou wheloa i ma pawale tūlanga fwoi lo le fisiri iai. Ia o le whiloa po a mai lauso. Ia o lo manuia. O lo manuia ia le sunga ia Samuel. O le talana o lo moni mai na iona ainga o lo asi ia le sunga Samuel. E ki rola me maria siak. E ia ngai isi fwoi ia wala fwoi ia fsoka inga ma sunga Samuel lue. E lo inga lau tala fwoi le ia inga i kangaka fwoi o ke kau ia i sa kaloka ku ka le fatpuipu. Ia o mai lama ka ke ia le o mai so e mai o mai so. Ona e soka i meska mo Samuel o ngo le fa sang ko felo ia. Ona mori melo fanga o sunga Samuel. E ile si ko ruo so ko fikisa ka fia fu ka mo le vesika le makeki. Ia ngai lo Samuel o ke kau ia isi kamano. Alo musu ia. Mai so. Ona fa pe o ia ki ro le ngo fo mal ko fingori. Alo ke le po ia li. Pa ia li o pole me lo ke mangui. Ona fi war va nga yo me kau nga o su lo mun ma wele fo yo o ele fa se ia fo ya. Soli. Ya me Samuel we. E mau per ko vai. Ya kala nga. Ma ke ro le musu mai ya. Nga musu Samuel se fo ya va nga. Ma yo me le ia le ko le la kam fo ya le ka wa nga nga ia. Kau suira fam kala nga me ya fa tai fo le li. Ola li ki mai ku ngai information. Ya lo mau ko vai sunga Samuel. La ngo fo le le uso ma kar ko ia le mesa o pe ngo ma ku kom fai su ma. Ya ese mai o isi fa nga fa ala ku ia le ka li ki mai ku. Ya pe o fa kala ko fo le lo ngo la kala. Ya ola ya me fo nga ola ku pu ko fo pu. Ya me fa ka ia na maule fa ko sunga Samuel ia ele fa yon suia san kala pe o menga le ka u fa longo ku ola ia le sa vai nga foi nga kam foi o ku ka wa nga uska ma se suia la pam kala nga ma sa uia ka miro mo me le ma I don't know nga la or sui wo vai lupe o fola uri sa tele ai longo winga ka sia me le nga me milo ai ia ko fa sanga ku ya auto ri sa ilinga auto nei a me se sunga la le malito na ton no sia ka ke ra ka sia nga la fa pe mai vai le fa pe mai soli se pepelo ia o ikarango ia e ele se menkupu a wa fisila o ila le la fa sanga ia ile swing on melia kongo yo no ngale la fa sanga mai ala uli pa auto me kongo nga le wo ma fo fo ele nga ka e fa sanga me ma ko ko fa popo ngi sima ko muria ya e pi fa sanga fo ile nga ile nga ma ka ile pe sunga fo la ule male ko ele se nga la kam fo ya fo ile ka fo skula fa penga ya fa ka ile li yo le ai wo ka lor ka mi ge le ai la e lo ngo fo le ska mo samu e ke le lu ka u e fe mo ska mo o mele ngo fo e ngai ka mai pe ka mi lo fo le ku e ka mi va po mo ka mi penga ya fa ka ile uso le ai e mon me ngo fa mo po fo le ngai ka ka fo ia ko lo ka ku ka la mo ku mo mai ka mai ona fa me Samuel o pole lo su san kala e u ia nga ku lo uri ka fa vange minga ia ka sia kala Samuel le ia ile su ia lanka ka pinga ka fa msiko talo fai ole au fa fonga fo ai ngo Samuel au fa fonga fo i la do o le fai ma sasi il tu la fono ma o nga ukar ko ese tanu malala au i la do e pe ngo fa o nga ia ilo ko lo kursu engol me mongi
ai le anga ka ako ko o ngai o isi o le ika le nga ave yuka o isi o nga le nga ave yuka manai me afa pe o nai tau te maua nei fasala launga ma le nei proklame ma tau o atu ma faasua ma tūlanga ai se fa malo si au ke manga o ke fai ma la utala fo ile na fai a Samuel o mo le no ma te faasua i te mi fo ile proklame nga pauala ukala ia e ku mau ile mea mongi nga eva ai ia pauanga that's it leo avaki a Samuel pauale o le meu ke manga o ai Man. you know ole o se ai fo ile o le tauta ia o fai ai ole ai fo ile o le Blue TV le anga o le proklame le ngai nga mafua nga longo I longo a ile la langi ako Man. tu lo le tau fai nga na inisio o so fa sala la o la ula tari ai se ai o ke manga o e fai o ke le manga o e famous le proklame ngai o ngole ama le a se ia kasi ar mafua anga e lau alunga ai ole ai le o ka kokua ia maua ile amioko maki ngai ai ma maua ile o di e fai me pi o tu tonu le tunu ole ai le o proklame ngai io fa vitaila fo I le loto o e uia I le maunga lua o ko kele le ka fai ma au ke ofo fo ngai le o di e o fai me ia 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 o runga o fala o fa sainga makupe o lo maua le mafuainga na o maua fo I le fafatala e o a I tūlanga o le mo mianga iskama o le alu wharema e le avea I le wharema ai o ale o leo kulo o leo pure le au mai e o ale o leo pia prescribe mai fia fuala au mai ma ave iai fuala au me ki ngā o a uma ai e tatau sa o fai ngā ruenga corrections I New Zealand na pa wala I or correction la tu no nei ba yo nei fa pui e ia le medical ko fale mai fo ile le temporary ai a nga loa it's a must ave ile e call ambulance pe o fo ia leo fa pui o escort le fale mai ia ole me piko silia lea pe lo la ngonga o paunka pe sa ole me piko silia lea nga ma ale e io e aile fa pui ave ka langa o longa soifua malo ale pe ia tangia mai a ki nga akur ki ngo Samuelu ki nga haku le uru le ofia ai e le o ako kor malusi ai o ale o leo prescribe mai ia fuala au e fela fai sia ki ngi me ole me va ku sia ki o e fa no nga mai le fuala au sa e no winga e fai ngor ngi kam ku lo wa ingu fuala au e uma ai wa matana fa le tonu lo na mafufa pe a fi ngi ma yor kingo e pe a fi ai inga ia o ku kai mi ole fufuanga mar case wale mo nga malo si tau tala sa o ai matulang pena o vaenga fai urta fa tanonga ta tele yo tu fa mo ta u la lau sualio ole aso ulangonga kongure case le ngai in terms o tangata ye handlinga leo ke kana ngore mkanga wenga leo a wai fu mai le fai unga fa msingonga ia ko lipo kian mkanga wenga leo matau mfainga fo ia nei tolo ia pe kofia o lo kar konga le va tu sao pe tofia ele fionga ko misina lo ia nei se angelu wi fo e kaika ia se vaenga su e handlinga le melia e ia lo longonga e o ile angeru ngai li poki ar komsinga fa sa o mai o pe fa pe se la utala le ai te mi e te sau ngol mta upula e lo wakari ko ngunga pe ko fi fo le angeru e o ile angeru nga e li poki ar komsinga sign off ar komsinga ai le I releasinga ngi mea I lo ule tel tununga ya lo tula fono male operation am tanga wenga leo ola ula fesiti o ia so fa kuanga I ka ngaka ia handlinga na maka upu ngei malato wawa ina fa maunga o na maka upu ya ki o ko uma lavangi fa maka yo ka hu o ise ami o ko ngu ya la ku ka penga nga mainly o lea ya afia le kom singa o leo ile mo mau Samuel wa lenga afia mai isi mo mau ma Samuel e afia kom singa mar sui kom singa fa na mai so ngona moni o lo to ile va ja fa te tele mo fa sini shita
Fonga fo ia Samoa ma le pa ia maununga lau fonga ni tūra lesu. Ano pumoni lava ia siata o le mta upu nei. Ana whaapea ua awina maise au susu e mai whafo lātou te tangu fia susu e ngana nei mai la matanga wa lewa o na maua tangata na la veitu au. Ano pumoni lava na. Wa tātou tūntu e tepa i tua le tausanga tupu mai le whaafit le whaaravelave ne lua whe losu matas. Ia le ua lua o lua wha. Ia le ua tolu sawari le tolu whātou sanga pea. O le winga lo whamtalanga mai ai le amtanga am ta upune ina ua autula i mai le whiunga komishina ia fui awai lili iki ni kāna. O te msano po le tolu le wha team ia ua le ua lato whati nosu inga case nei. O le winga lo tala SR team mai le amtanga whatu a tupu la vole. O le mta upune o le case nei. Sa tau ave le ofisa o le foi le whale ata susu inga le amtanga lama. Onga o le location po le vaenga sa tupu le hit and run nei. E lalo le area of jurisdiction ia po le area foi le responsibility e whaleta. Whenga im whaleta. Ono no winga la, e tauan whaatino e le ofisa o le whaleta susu inga. Ia pita iane, ia warua, ia ruai, ia ua le mwhai le ofisa le whaleta ona foi ona fai wina manuia susu inga foi le wala ko le maua ka ngaka le so ai kua. Ia suia ku le sistem. Salo po le team longa lua fare aka lan ko sui ia o kaimia ko foi le ma fo nga sui le team ia o sui ku nga foi le waingi le team mo fa ma vai o fa fongis. Ia po ngisi foi o transfer ngisi office ko ngom kanga lu. Ia ke ko po le longa lua team fare aka le nga sui. Ia o le mela betas fe o le fai o nga ko mo le suspect por ga kalem san. Ia le langa lua ia onga transfer o le susuenga onga avelo susuenga fucking le main office ia pia el vai ngota valafi o que msalo por le longa kolu vai susue ia le sa avelo le komsina ile office ta valafi la to susue le susuenga ni ona la kom kua ia sa yengi su ke kai le o mal ke mi o nga lui sa la ku fucking o susuenga ni ia pio tulanga fengtana o la uva va ia susu engan wa pia ngo fa ia kumsano por kolu fa ia team swing o team le wo ia fail team mo sa lungo lu lo ke le na fa sili ia lo tatunga ia o ke le tau le pu malafu ia ele vai mo la lo fo ile unanga male ai ia lo tatunga na ura vai il tulanga fo le la wa ia tau sa lo tau tala tulanga le o ele o yeso tatunga fo ile po so fa tuanga ato to ile pulenga male mai la to lo fa tino so nga temini o la to fa tino la mi ton po monina pa fu ia tulanga sa ia le matu felo inga male minsta o leo mal kom sina male fionga lauren marito. Ya lesa tofia ya o te agua il team na fati no susuenga ma tu foi lesa o I potasi le vitamine ana umalo ma tu felo inga le o avatu faila le fionga kom sina mal minsta fa me kom sina ya la transfer ma ya o te sau mai potasi o te finga luenga I vai nga tavalafi o te lango la leo ia po ila to yo lo fati no susuenga ya pete ya ne ya o umale lata le lua vai aso talo no matungalu ai ko ave ese mai ko mai ko molia ko fa susuenga fa sanga e kia il susuenga le sa fa kingoa le sunga samle le mo mau samle wala nga ka mai kia ele ila mafu anga walinga ave ese mai e akong le o I local ko unga e le o le leile I la va aile ave ese mai a le uma nga sa mo kom singa ma transfer mai o ke join team na au te lo le wa ave se tonu al tangata na ke ngake mo wangarke fatu pa tu wa sit o le wa ave se tonu al tangata e si la fia le leyer va ngale ngake cracking up e ma what case le o silina sa silinga sa kumekia sa wa ko ave ese mai o ma team le sa a pe foi la ave se mai ave se si officer ki finga ruenga ia a con ka mama lo ma ala ave se mena le o mo lia ma fa malo lo ia
koe terminate ma lau service. O ngana le mo ma fo le ai la ele o mama me fa kinga ko suenga ngi. Before ringa mai ye se mafu anga ma foi le o ke ro mai lo i po se mafu anga maku ya lava wa laia o nga vese. Ai vese merika. Ave ese mene lunga lo tinga ma lo toita. O lunga tala foi le fo ringa va ai o kanga kai me lo tribunal no o mar kai minga fa kinga lo fa masiu. Se pe mo ke le masangi mo kom singa ma pulen. A ma ko e fa wo ya so uma ri kupu mengi. Ai nga o kupu mengi ave ese mai o mar susu nga le mar team le sa ma ko nga lue. E pe mo ke le masangi bra. O no mo binga ka winga wala va nga ka me kya. E pe fo ringa mai e maku ya se mafu anga foi lo ave se mai. Pe fo ringa mai lo ye se lo ye fa ka si ma lo ko kinga ma lo ko ika. So wala wala ave se nga mai o mo dia fa sa ka lo ka me kya. E dei la e ile mele kupu kon su enga le. Ma o ke fa pe aku lo langonga ma lo ka konga ida o yaka. O ke o ka kon winga le kulanga fa nga yo inga le. O le ka upule fa nga yo ke mingi. Fa tai tele lava, fa tai fa mani no ino mta upule o te fia tau tu lava fa fsili. Le o sa vale le fa, todo le fa ti mo hand over ya ile fa ngor se suenga. In o tu fo ila fa ila yor se suenga ila sunga fo i mal to team po lo su. Nga la ku wai se fa mau ngo se ke fongi le a sem le kapisangi. Ai na avatu ma se telefoni. Ai na e tau fisiringi fo yo fe o ye le ke fongi pe a fa sa ye se ke fongi to. En fen esa no vanga. Ja, fa kai mo na su enga fa fsiri sata. Ilo wai ko team le sa ma ko ngara lui. Ile yo o ke le sa u ba ai turanga le. Onga ye lo ka ko nga ola umi nga ma ko mafuka ma nga iduman ma ko su. Pa wa me ngo focus sa ye le ma ko su nga o wa saina o ke join team le. O kulanga foi le o le faila le su nga le sa faia. Yeah. Le wa maka o kom foi le fa mangingo ngai le ia kulang ora su enga moni mau sa fakingoa ia makuanga ilo e a foi e koleki mal evidence foi le ya wa mai mon ma kas inga ia maro ka konga nga uma cha no marka ka le lem sa mia lem sa mo ka mai ma lunga ro ka konga e sa lo le umia pe ko luar kolunga yaso a lo recommendation kom singa ko lunga me ka le charge. Ja, all of a sudden, ja, wa fili wa ile me wa kiki ese fa fa marsu su. O inga no lang of pe sorry ana se me. E ile me lo ka vili ko ngor me. E ile mo le. Wow. Ile miski dio le wo so ko me le fora ese me yo. Ale to o se anga. Yo, ale manga ya sila no sa mo. Yo, manga ya mo ko. Mama wai mar fa mong yang al mele sa ngo ia il kom singa mo. Fa ko ise fa pure o huepa. O le la asira mio no Samoa. O le a fa pi ilo fa ngi fo muri. E fa mau sa o ai mele. Mo ila. Ai kick out lo mo. Ya wa lo a wai de team ne sa fa ki on su nga. Ma nga ya ma ko fa so ma yuso. Ma ko foi a kava uma ia vai nga lo su nga le sa fa i. Ma ko fo su nga le sa fa sa mo nga wa usa fa ki. Ja. Ma ko mai ka ile le sa ma ko. Le la wa asaina o ke alu team le ma faila le sa o kapenga i. Ya le la wa ma ya ma ko ma fkanga mo la uso wa ma ka fam kala i mo mau ka kasi ma ko ka i for sin ko ave mo mau ko confirm mo me sa o fucking ona su ma nga ya ma ko se ma ko va mo ka mo o kasi va yaso so el vale ko lu va yaso ya o fucking ya ule ile ko ave ese mo mo team wa ma nga ya ma su wa ma nga ya ka ngo mo ya va ko va ko mo ko re-interview avaku si vai avaku marking no mari ko avaku ko fucking uma ne ya kulanga le sa fucking ya sa solongan le ya me uma seta solongan le ya me uma kava me sa fucking uma ko confirm me ngai kam me sa maku ya piko yang ya wa ya fa fo se ya nga ko ave se ya o manga kulo ya wa pe ya la nga FFC mai po ya so fa ku kwang yo kalin wala wala singa me wa mal kulanga le wo ya e ka ko ile ko ngu me fo yo o la foi ma fo fa kulo pe ko ma fo fa wa men
ele o sangkongu ele o amio kongu foi ia le kulanga lo Ao tangata ye. o lo kulo o lo koko umalima ka yo lo ka ngo filme le pa o kilo ele melo ko e o la sola o kesinga mo ria try pino se pe mo ke le masangi mga ka ria saka Ao kanga ko mo mo fatasi. ko ma ko mo fa kasi mini king of fakas au ma ko I loko ki nga ka ke o le mele mo foi Feel like. o lo winga pi fo ringa mai e ia se me lilo e ke le se me lilo le fo I wa o lo ko konga o le kanga ka fo I o lenga a fi tu o ska ka e sa wa fi pes ka le leilong ka ma inga le leilong si o manga lavang kupe I lo ko konga a sa ka makiva lenga so a ia ku mo le vanga mo Ale o mo le so ari sainga. yes O mo isi ko isi eskengi muri mai ale o mo uma. Why this or feeling I don't know. Why this case wa makua le mafai. o menga le tu por case le o lo ko konga ele o ska ka suru ienga la vetu a sa ka suru ie vo sa fai popo ia ka io la fai popo le vanga mo a ye lo ko o ska ka o mo ko I O le ala wa tangia leo ya no ngalau le va ula kamu. E o le nga ke ise le ai ase. Ele ia ise makua minga whaka amigo. Le anga iai ai ua matua matautia le nei hit and run. am ka ki la va shit pe o kulanga nga o le winga la tala ia ese mai la I ka ko le sa mo anga fa pela wa va ku sa so mai fa fo mo le vanga close ka ko kis O la upsidi tu sa o leo. Is there still a chance? E ka e avatua I peni leo. O iai se ava noa I te tauna avatua I pe leo. Po o niso e mai fafo. E whaian maka au pulea. E fafonga le tinu. ki le va no shit ale o mar ke mingi le ali cha chinga sis e o mar ke mingi o le mo ria mo mo le nga ko fa susu nga le ko fa sanga me ko mo a le ai la ka sa ilia po I nga vetu so o mar ke mingi ki le ala va no shit ki le ala va no e fa ki ngol kulanga ma anga o fa ki ngo ka se ela ma ka ngol mo lima ya no al so ngol va ke le fa pe le fe ngol miskaro le ya alo fe ngol kom sing o mai ala ma sa ko tim mai fa fo si fa wa su ngol ngimpa A whai ai alu sua tanga o le vatele e le te vale tau wala ma tafa le whina ngalo o le whainga malo walang o la koe whaiar kōro le mea lea. Le mtanga le mingiskau leo ia ma le whiunga tamai tai pāle mia tulo foi. A alu nge isua kanga o le vaakele e le ka whalava e le a mai a pei ona malele le tamai tai pāle mia e le mo mia. Ole e eise si pera option e ono ko o manga iai. Kau ko o manga iai le kau mau o se ami o kongu. Do we have another option? O ole a makua kako o ngo sa ia makakalo pe o mea yopu ngofai. Ai tu ua ili mau tangata nei lea nga kudia oe ya mawhai atu langa whapenei. Ole ale se si option. Do we have another chance? Tausu e la mi o kongu le ese mai leo mai o kaka so mei fafu? ya okay ka kongu o nga o asiba nga o alu ka upungi mori ma ko e se kali e manguia ma ko kisle fa ele fa ma ya ko inga fa sanga ya ma ko ya wa ko inga le mori ma ko ya ko langa foi le conspiracy kom foi le ka purpule fa ya wala foi le mori ya le lo msalmi lo nginga na o lo ka kongu mo lo fam kalang a fa lo la alu ai ke wa sauce fai ngol makum ka upu le le fa maung ngi ko inga fa sanga maku yo ka longa mai ro ka kalem sanu mi mai le mori So straight away. ya pa fa ya or kulanga le o le ya si ai saul kulanga le ko e maku le fa maung lo nginga fa le fa maung ya ko inga fa sanga maku o lo nginga sa me le mo ka ngo ko ka fa ki ngol me le mo ke Mai le ngatala na o le o lo o tu ia au mai.
fa maka ti chef e ka kau wai kom singa mat pu mala ku malolo Ia tulanga nga kau. well because they fail Tulanga nga kau ia ipe nga kau fa ya ku ia le ka ku fa msinga lo senkuli le la ka penga. Pa unga o sisa wala fo le fa ba fo fo. Ka ko ke nga ia kau wala me se solution. Ia pos kulanga fo le kali le manga onga mane mar ku sisi la ku ngul keisling. Pa fai o le ale kafa la finga no ka finga malo e o me se au se mai faf. Fai fucking or kulanga le still a chance shak le ke le la mo fai nga ba ku lo ngi e ono tupu le si le nga va ku wa le ka wi lo ma fo fa what about alu fa pe mai la le fio ga mingiska mar fai nga malo okay la le mai la ka mai fafo ala fa pe fa la fa malo lo umar kom singa male fa malo lo uma fa malo lo pe fa malo lo ku mo pe le ku mo ai ole asu ya ku ngi si ko handle can that be another good option no fa facilitate for pena fa ngel fa so o ke ko ngo le singa wala ko ngi fa ye ku pus ku lang fa penga ya ole me wa ka ngo fa ilanga le fa ye ku so le fa ye ngo la ko le fa ye ngo la ko sa idea le o le sa fucking o so ku la fo ngi ia pe o foi ko le ngaka la susu ngi ia o ke le o isi mau ka o pu ko ka nga pe fo mali fo sia yo le se ka sori le sa ka vale inga le fio anga fo sto ia markere la fo yo o ngisi o ka o pu ko fa lo ko fa le la vai kala ngo mai ngai uso fo yo lo ko ngom ka nga luenga e lo mga fa lo la ko su fa ngon mang ngo ku la fo le la fio la ko ngon luenga ia o le ngo la fa mtala anga fa pe wa ka fa sfinga lo le finga minska ia singa ba ngo foi le ka wa fa malo lo le kumba wo le finga kom singa foi le a se i va kungi se a se fa kinga su su ngai me ia o ka kongua wa le ba nga o le ba ngo fi ka ngo me le me le ku a te le ta fi tau tala le fe ka ngo me bang la ko ngalo ngai ki u fa ke kom si ka lo fai al kala nga ngai le anga fa pe wa ka fa finga lo miska fa malo lo ki kom singa ngai va ya so se lua foi de ela vai con o ofisa mon ba ela vai de le ke le ngai le la fica ngo me ko ya al polenga ki wa fia la con lo o le tasi wa tu la si fa unga o le la vai o mai le so o le fa tati ai tatu malolonga an foi man malolonga ka fero ka ku fa mo le lo o lo wingo la tala leka oko lava what tele and I say this or facto me o le tupu what tele cases o le mo te mai tau atu ele o tu langa le lei mai ai se result ale sunga kom singa o lo kule mai kulo wa fa pianga ki fa wa winga va ale nga fangua le nga fa le kong ale fo ya kwa ele se me o fa ya o so le nga o inga kele o container fo ile a o ai kai wa ile wa mo ko ka sir nga va nga fa malo lo skula ki le o mo li poki mo ko fa nga ruenga umalafa le ai ma se mea moro au ai o ka se nga inga enga oi mai le wafu le mea o ngo fuanga o lai au ko fa aku yai ka nga le nga tau tatu fa to inga a o lai ka ko va ai i kukuila o le case fa au mai o le sa ave ma sui ko me singa fo ile sa ile sui fon fe kala fe o fa yai case nga fo ko le ai se mea sau marka nga kavale inga o leo malo ya pengi ya minga o se case la wa lunga le case lingi leise mea sau le hit and run na se me fa au mai leise mea ai fa malo lo ai le leo nga kui makangi o lo le kai mi o kau fa o yo fa ve vesi sai ai fo yo le fa ngor por kiki makula nga uma ai afia ai ka mali angor ngi and so on e ma fa ngor read out ngale lisi ngi o le va jo nai o fenga le wa ma sana mo ko ngai le ai se vai fu le se me o fa ngofai o visiri lai lo ma fu ele enough evidence ya me ngai e tu wan tu wai fo i fa la au manuiti ile fionga de mingiska ma fenga malo ele o enough result ni e te tau wai ona fe furi sai fa la au ma fa to fa la inga ai se was so special ai le CEO ka karango inga fa CEO ai se fa ngo fienga ve se CEO ai se fa ngo fienga fa malo lo le chairman na moala pango
ai sa fa ngofia in kau ka se ese kulowa ai sa fa ka nga ve se ka kale. That's my question. What's so special I le ka fiofi o le fa ali lo lilo mar kupua nga kia le ngofo mar kom singa o fa ka inga nga fa yesi fufuanga sa fa ngofia nga fa aluma I ken kai o kai mo fo ilanga ngofo nga fa ngofia fa malolo fa inga ifisu ya inga ko eva ku kong ele fa ka ya ku le paranga me ai sa fa ka inga nga fa se fu ile kom singa o le foi la o nga o ko nga me foi ngo fa fe mai le ya ka 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 nga ka waranga okay ole ya kia u ngi ka sanga ma o le fa sanga la u loanga le fa sanga mai e mana foi le se me mori foi ya I feel that ele e pingo foi ya ele se si o ke le fe o ke le popole ia se metas the only thing okay kumo ke pa kilo ia manga ia la melia because on melo te ngona lio they are trying to shut me up. Don't talk about it. E vaku a mailo si ko inga mori anga fo ilili e ke ko fo ia New Zealand ai wangi e ko fe ngi fa sala o ka mo pa wanga me le kom fa ia wanga ia so therefore ele ai ola tatu malologa a fo mai ola dai fa manusina fa moi o to e fio mai ai ia le sunga le malo ia ai mi se fo se kala fia mo tanto ta mai tanto malo popo. Seal plumbing. My drain's blocked. I need a seal. I'll see you soon. Drain unblocking using high pressure systems and cameras. No job too big or small. I'll see you soon. Leo Samoa ai me se fo wa afia joy mo le fionga le feipule ai fai matasua ia o le to fine ia lise ia ai me se fo ia o le fa tu fo sunga ia Samuel ma ila to wa afia ia fa pe fo tu inga o lo fa ia la fo ia inisi o minister o le kabinete ma le to tele talu la fa nei keisi le mo wa se tali ia lau to fa le o le tu le vea a mi se fo o le ufa au pe au kila ni nei le fo longa malu ma le tūlanga fo ile nei fiafi ia sau no ia o ilan tau ia fesili mai le lulu ma le to tele o ilan tau le fesili mai le lulu o le maua tātou lulu i nei le tātou ofisa o le fo ia i lulu pepa lulu e lau arfiso lau le tolo e ala tasi le maunga yolo ai ono lo olo fateli se uso o mai e whaate a muana lulu. O le tātou ofisa, e matala le vai aso, tolo, le vai aso mua lava o vai aso lea, o Januari. E te susu mai lava e matala i le iwa li tai au a ngā i le ono le fiafi. I nei tātou address nei 28D Lambie Drive. Mo i la tau na tali e tua i woma pa anga mai. Le fisiri mai lava i pepa o le tātou lulu. E i le wha moe. O lo loma mo le aso whareile nei le whai unga le vai aso. O ila, o te au ngani e duai lea atu ule vanoa i le tātou mano wha anorangia. E a awar wha moe. Mo mi au kilani, tātou lango le wha moe. O le ua fio mai le tō whaile li o le tū, o le sunga i le malo sa fi tā i tunga. E a, vai atu fo i ia, iso i la tō a fia, i le nei mata upu. E ila si wha moe tā ua lava i le aso freile nei. E te lulu awai, ma pu e le luata. Ia, ma le
sunga ia li o whaatau malama. Ia, sau no ia li tātou wha moe la sofreli. Ia, whaftai siata. Maua asea wanoa ile, nei fuitu la rasu. Ia, te tonu o lewa malama irungalu, ne fuiwa e fola foi de fala ma whairo tūranga ole. Wha moe. Ia, e peia ona, e fore nei awa noa wha auro ua tuina mai ele, ne whiunga foi le, te mai taipule, ia marpulenga, ia mis foi o tō whaia namno ulu, anga lava tofa. Ia, o tai o le, o wha iri lea o tausia le, au nanga i tonu le whakalapu. Lewa maua i soa wanoa ia foi, ia e whaatino le tūlanga lea, o sana tō foi lea, sosoani ia war wha moe. Pe ia ona o tā tatano foi ma o tā whasoa. O le masina o me whatu a whangai o ilam tā upule o lo matua a fia o mai ma le sunga ia pule ai. Tua fini a lise. Ia ma le uso ia Sam. A o, wow, ia o le ua mai ala u tribunal. Ia le sa malanga to ilo keisi Samoa. Ia ua mai a ona tongi uma ia pili ala keisi le tribunal le sa malanga to. Paulan vaenga le o tapena ia ia o le i whatinoa mato criminal le ia me. O le apili, o la apili le whai unga o le tribunal le nga mai kousi ne wha malolo ia o tūmau. So le o mo wha malolo kumau, le tūmau. Ia le o sot whai unga, wha malolo tūmau. Ai a fufua ia i whai unga o iswa masinonga i peila o le vaala na whanua le nga apili ki kai kolos fulmilionga ka o le vaa. Ai sa whai unga wha sangal kap king. Ia enga unga reduce o longa demote o longa rank mo longa masinga ia fa demote ko foi le ko fa au ia kolos fulmilionga nga aseka ia mangisi so kula fonga ese per kula foi le lave veo ka vale le ka ka renga feo o nga ai le ia mai fa unga al komsinga ave ia kula nga reduce le salary fa ki pe ia be fa ki on kula nga mo singa masinga a mai longa masinga ko foi le kong pele se mengo ya le abakula u maka o por susu enga sa o fa kingo ile koko le kangi mar pala o le i maua po ya fa me le serious misconduct le meling o fa o fa kingo susu enga ya le fa mano no ya le la lo appealing it fa unga le ya le ka penga ko lo ya mo appealing den masingo and worry ya le o so po ia le vasa au mingi au kilangi le nga fa me ngile o no ya ke le samarianga leile o no yengi o kilangi. Ia wala fa mo le mo le polas foreile. Aso lulu le niwia, aso kofi, alas foreile lo la tolu le la fa kingo kulanga le i le club royon. Ia maka kalale fa le fitu la fiafi. Ia salope ka ele valu ia wa maka fa solo ia kulanga masangi o ka ko fu po fia. Ngai ka ko kausala msip Samoa kulanga fa penga. E ingi singa meli me kia fa mai serio. O panga o pa kupulanga panga ya lela u kali mangingo koi pa ia foi man manronga i ka kulangolango lo min a fa pole kal kongu e fa ko kupulanga le o ngor pare ka impor kasiro veo e o ka ku bale pe ka ko i o ka ku ese mai po ka ku vai fa kase ai o mai kupulanga pe ya era u fe me kupulanga ya o kupulanga foi le le ya va ya ku lo le fa mo o le foi sa mo sa mo le ka o fa mo ka ko la ka sa pa ya malang lo ai fa malu lu tu langa le ka ko ko ngi lu fa le o nga o le sa fa me se fu le o fa mangingo fa mo e luas futala o nga tu langa foi le o polas for vai le o fa va no mai ele ka fa ile le fa kala a le ka fa pikor fa o nga fa mo o longo wingo lo fa kalanga foi le fa mo le ka ku sapor ele o ka fu fa il o kulanga foi le o fa ngo mo fa e al kulanga ele o le ko kongi fa il per tu langa nga le wa manatua ya o nga o le pa le fe minga las ko nga ya ka la ku fa il ya le ka fa pikoras fa il yo ngo fa mo per kulanga le fa manu lu ku de ko e ko lo ya nga le su ka la le ke yo nga o le matua leo o te va tu tala le o fa fonga usile malo lo telo le tunu o le fa mo le o le fa mo o le apilina o se lenia mawa ya langa o yang wali fa tonu o le fa mo o le sunga e ali o ke fa langia le malo nga o mele o le afu nga le o fa malo lo fu ile o sa o fa ngol fa malo lo tu lo ai ole au ngani la mo oe sa mo ai nei o kilani tatou umale nei o kilani
O tātou o le ainga o tātou e kako ki kuku whaakasi i le suenga o le amio kongu. A iei se mea tātou te wa ai tasi e. E leo mai ele au whaangunkulua, e leo mai ai le au ola pepelo ma le au ola whaaforinga. Tātou lango le sailinga, le anga ua mai mau le ngā ruenga le neita mali. Tātou te mo o mia, leo whaapengei, e koe fo i kukongu, o le makanga ruenga o leo. Yes. E kau ke mo o mia se komisinga whaapea, kau ke mo o mia ngi singia, ngi sākingi, ngi sue, kau ke mo o mia ngi lio se fia se lau. Tulou. Ai a mawhaina tātou tutu whaatasi, e toe whaafo i le neita mali i lona tūlanga sa iai ma le lau alunga atu. O le ai leo rakaku sa ili ngā a mio kong. Awane i maua tātou tangata na o le nofo, ma whaatele tala i oe ma tūlanga. Ai leo hise ngā luenga ma whaiona tātou whaia whaatasi o le fesili nga fesili ai John F. Kennedy Amerika. Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. Ole whaololo ma au whelan ngā ringe fiafi, e tau runga ni mapo kalame ma leuso. O se sira mai, le o toe whai le poru kalame whai o te tau te ia ole nei tausanga. A o se whaamanu yanga o se avanoa. O ke fiafi so soangi ai foi. I leuso nei tu lou swafa. O i lātou umala lātou te whiriwhiri inga ringe i poru kalame o ni wō mamai ale tau te iae i a au kilangi. O te taloa tu male ngai tu muru whaaloalo. A whiwhio mai tātou lango wha moi. O tau te pore le whale. Tu lau, walanga i sao fo, e i tūlanga ona o mea o taimi wā alu whaafua se i le taimi wā so fia. O lesi kaimi, kau ke whai meo stadium ke kele fu ngai. Walanga o whalea le mo mi e mana na o ai, a fuli e au kilangi na maungai ma fuli li. Ai ona o le taimi ua nanati, malia e whenua. Aua ia o le whale, a o le ano whale. Wāre wha moe. Lua se furu tā la, lio, pao kilangi e pa ngā kau. Ana e whaia nei o le 5 furu. Anga 5 furu. Au te whaia tūla u tā la ele, ai o le lua se furu tā la, e matua lango. Ioi. Ai mau ai marisapa. Ia lai whatau, pe te arua tu e mō mai lau sapa, i lau 2 furu, pe koe extra marisapa, se siliare manguia o le fua. Nai lo le na titalia. Ele wha moe. O le ātū matangiolo, ioi. Ia le to'o e le iloa popole i se mea. Ia, au te lango hoi mo ai ai uli le wha moe. Ia, wā le wha moe o le sunga i le li. Tātou whilo iai. Tātou whilo ai awane i ngalo ia te oe. Ia le wha moe le nei wha ali lau lango. Ia wha iloa i fo ilo walofa. Ia, awā. Ia le tauawa meina. Se lenia maua. Ia, soani ai le wha moe. To tongi ai lo ia. If you want the best, we have to pay the best. Ia, o laule na wha o lolo maau, o wa Samoa, ia, au kilani foi o le ainga lio. Mai po e lo wata. Maua lo wata ma le sunga ia lio wha tau malama. E kanga nga e kisi le ala whau. E sa alo talanga. Ia. O wha tanga pena o le fusi te. Vai poa ne aseta. Ai foi oi e ala ku fa ve singi mea i o anga ke rua ku moronto o lua. E tanga uma pu ele anta fusi o a uma selfie ai awe te o le me le te tauna e o yang. Ainga ia mau me mai foi fai mai o Paulo foi mangafa ia o tu te tele o le sunga ia li o sa papali ia o sa fotu o tu o siona fletua ai mai se o Samoa o malafa ia ma puleongo i sa la fai anga le lei fa mo Club Royal le manuka pe foi ka office leli o le Club Royal le tua i le lio o mai nei ta sa va tua ka mino le mori ia mo lo wala ngo ruma mai ale le feita fa tananga ia ua mai le proklame ai ni si vaenga te fina ngalo e te saunoa ia i le nei vaenga le taimi a maua le tāwanoa o loa vanoa le nei ma wha manusina o lo whaanga ia i wō ma paanga le tātou proklame ai maisi ia o le New Year walanga e le tātou proklame tai au
ona e iai tuatuagia o le fioga le liipuli ia e mesi foi manatu ai o le proclaim fai una nei tausaga ia ga ngai aso aka koe kausaga foufoi ia ai la fotu le no nei lau sugalio Ia, whawhtai siata. Ia, mas foi o le fionga po le liipule ma le manu foi o le tautua le whanongo ti ngā tautai ia e New Zealand nei. Ia, o wanoa whapene, i se wa mangoa lawa le au maua siata. Le wa e saungoa foi ma e wha iro kuranga umalawa. Ia, o kongo e le isi skoe wha iro e sidia kunga i lo lau saungoanga le wa. Le asawa e ngai le i o i lau saungoanga wat wha moe moe. Ia kulanga foi o le kapenganga ma le aunga auker wha moe moe wa lai o ngā sa iri se lengi mai foi ngai kaimi a whenga i ma a se singa mai New Zealand ngai. Ia e la ngonga lava le mawhangawhanga o le la o koulango lango. O wa au ngoa ma la o koulango lango ma le kuinga mai for kau au e sosonga. Ia e whaia fua mea ngai e le esi ato atoa. Ia al kulanga le mawhawhaunga las whareile. Ia ngā uma ni uia la solulu. Baua le avango e whakalofa la skofi, as whareile. Ia o mankua le ma whakanga foi lea Iakopo ma le angelu le kua. ei Ia le whai mai ke le kua o e se e whamanguia mai. O longo winga o la koe foi le la koe foi ei. Ke le ngonga wanu whamanguia ngā ukilangi wa lava lea moa au e whai masui o laulangi a koa mai se kungu o le e kako sapona. Ka ke aru foi le whamanguia ngā moro kal kongunga e. Ia wakal kongu e le ko sisa wangoe koe malanga mai. O le kunga le ka penga la pili. Mai ala pili ia so wala mar kako case le ele. Ia o kako wanga aku le kausanga vevesi. Wa o le luolo ni masaka yelo kako nga so kausanga vevesi. Wa o le kulanga foi le o le ono lomar pa local luolo. O no winga luolo ni mai nga o fainga campaign o pa local. o le vai va o le makua O mar fa msingonga le amang wia foi la fa msingonga ngi. Ia o kal kongo se ai foi le amole. Kako fainga malo wale. Lenga o le case ngi. O le kua ia i whai pula whinga malo. ali O longa winga whai a manguia. Ia o ki lia o mosu a whai pula ia o lo kua ia. Ai me seu 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 pula. I langa foi ka penganga koe fo ia ko whinga whitinga luolo. Ia o lo foi ko ia mango koe fo ia mkanga rwen. Ia pio kulanga ia mfasa o loko e marsunga ia sam. Ai para si kongu lo sa mala le ulo le fao. I le o lo whanu lua i pēr manang sa kula fong. A o le vang kau sa kau mai. O a ulang so a tua. Ia pio kulanga nga koe ka lewa. Whamanguia ngā ukilang. Ia kar kongo le wanu man mawhangwhanga siaka. Mena le ukilang ie le. Lau mua whai mea mwhai. Ia alua wangoa le ka kuke. Nguki mea whakasi ai. Ai iei ngai kakupa anga fo ele tonu au kilangi e siata. ia Se ma e wale lo whangia o ka whamai moe siaka. alofa Iei ngai kakupa anga i Christchurch, Amerika. O lewa a maka o ngā wala au mai. O isi whai uwha o mai anga le la ia kulanga whai no le alofa moripo o warwha mai moe. alofa Pela ona no i Christchurch, le whatua ia Laura Levy. Ia o lewa lafo mai le sosoangi fiku se lau ka langi usila. Ia a me se foi i Amerika ia namula ulu pola powesi. ei Lafo me foi no sosoani e tolu se lau ka langi usila wa fama. Ia ma le sunga le partua portina ia sepa talo o si tinania. Na malanga ngi sa mo. Au ke lo wala e lo e lunga lo messenger mo mo le lisiki o kupe o mga lafo, o screenshot ma lafo. E do se lau ka langi usila. O lunga tala, la ko lo mo fai pa au mai. Ia au wha o mai la vai lungo au wala o soka inga le la fonga mingole. O le mon moninga mingole lo fa mori po wa fa mai mai. Mela lea ia o inga ka au kilangi lo fa fonga mai fo ia ngai ka ko usu la skeke Australia ma Amerika. tala Ia o le isi au wala fa moni mai lo ma pe fa pe le fa nga la mai. Al fa mai saka. Ia lo ka penga ia anga le fionga ia polaka i va o mau me feo. ei Ia mas foi ia o le fionga ia Pacifica Mutalo. Ia malka mai ali mai ia vatanoi. Ia mas ka uso sa mole. Kamo kota. Ia e male uso ia manatu le ia ka ko vai ma sangere le wa. oi A mai fa sa longa lunga ma ka foi o share ka ko fa mo ma ro ka po ia mai le ka ko fa mo. e ki ola le te vai to le fa pe mai mau e limas full kisi lo sung o le sa we manga promotion ia na o me te wa ve vesi ai ma o i Ia pe tulanga na. Ia o le wa wala fa lo tu ia pa anga uma ka ko to ia e me foi o ngai o ainga o wo ma me mai ia a fa wala ia fa ku wala ta u lo sofa.
ia ile manatu ia ole mai a yo tatu por kalame ma fa mo ia la ka fa ye fa iro fo ma au mal kulanga fo mi sia male fo ai fo a ma au ia wala fa mo le ka ko pili le la ka malai ka ko pili mana ia a makambel ka ko pili ia mangwia ia olongo winga ia o ka ulianga ole fa mo wale ka ko criminal case masingo me ia ai ongo lo wa mun muninge ia ve ai nga mangu fa mangu ya kwele ka sang fo e ka ko ku ia pa ia man manu ma lunga e le nga fa kia se fa kalanga ri mangu ya ke le ka sang fo le ka ko fa ke la shaka el kulanga fo pe nga mon molia mai fa la lo tup le nga ka ko se fu nga mo mangu le fa kia sa wa mala ke ka wa fia lu o fa ia awang ia fia lu ai ngangi lo maka malingo fa ngo fa ke la mo le awa sila sila siya no siya lo mo lu ai shopping center wa ko KFC ma pare ai nga ma ile pack and shake sorry ai fa mo le po o lio o le la ake no mo no sila fia o i kama i ka i fa nga ruenga McDonald's ma me poi lo ma oi ia o menga le mo vai po e pio le nga tala seka se no fi o que sa fa fongi o que o ma fu ko ngi ko e vola ka se que menang o nga il menang ma tia o ka ko ke le nga yo ka ku se ka ko lang ko fa nga ma ako ko mo yo sa mo ku lo ia na office vo ya wa no lo tele ya ta to o no ya le yo ai sa o so ngo o ko mo office ya malo o e pupula mai ai o msalo o ko mo office msalo pengo se full posenge ka nga ka fa nga renga ko se office e pas o mong a o le vas full le val full posenge so que fa ya ko shaka e jo pipi uma e lo ai la kala ko ko la wa no le fa peso o le ide le fa mano lo le pengo su nga o le ide le ya o tu langa fa pena a o le taunga pe o le lionga nga o lausa fa di vali o pe mi ko o saka ele ya malo fa que le comme fo ya me foi lo fiona chata va pe foi le fiona le pule mal pule ya mangu ya que le comme fo le alo fa mo nga le le tua fa tai ya wa fa elo ma va fa ngo tele de ya so a wona ingalo le fundraising le ya ale sunga ya li o fa tau malama ya wa le to apilina o le fa malo lo tu mawai ai le fa ma oni le fingo le fa malo longa ya ono o tu lango ko sa ili ngoro o le amio kong ya fa ali le lango sa mo tato firo ila sfraili ile royal ni manukau ya malto fana mulo ulu anga lava au te fai to damar ni a mingoi mai le piango e to e fiola mamangoka sa pepe o piango ile tata alta mo anga lava o le jelo fanga taurunga toi ma ufa munianga o le tausinga fau ya o ani la peole nei tau sanga i le whaafunga maua le tautua fo i male o nanga ale Blue TV ma le tauta ia. Ia, awana i whaiale lau a manu ai sila le whaamulio atu. Awa fo i e tena unau, ia, i lau mea toli le savili, ia, ai avese le sona le lei, ia, o le tautua fo o le nei tau sanga. Le ia se whaiwai asama se mau e le fo i se tautai, e na te fuatia uma taimi o le tau ma swinga. E poto lava, ia ai le taimi e. E lai ma asa. Ia ai whaiale leo asiata ma fonga tau molimoli o le fior ngafitasi, fionga fo i whaalonga anai, fo i mono mate anai, ma le whalitua e Sahara. Ma le whenga luenga atoa le Blue Wave TV, e i porkalame o le sports talanoa, mai na yo uso ya au mua to vaenga, mi se fo tole a 4 ND ayo lupo, o le mātou porkalame ia so tofi te itasi o tūlanga o le tūla fono, ia sunga ia le ataua, manufui, Nielsen Peterson, ia me se fo i re sunga le li loia, sauni uni seleni, ia o le mātou porkalame, o asonga fua te itasi, ia ma utama wale malolo ai masi ya utama uru popo o ye Samoa, se uso ya mau, Hunt, ia ai me se fo i o le fionga ya lupe matasila, vaa,
ia mana yo life le tua le uso ia tu vasa po Elvis Molly ia ai mai se foi o i latou malava sa fai ma malo fa anongia ale tauta iae o le breaking waves le tufine ia hana ia ai mai se foi nisi o porukalame ma sani on tautua tuai le Blue TV wo ma pa anga mai ma i latou sa auto va mai ai ai se la manga wale tauta mali ia tu fa foi mai ia fa alu ma le luafe lu fa ai tatou walo i luma masa ili luma mo mole toi ma matou fa manuianga ole tausaga fou mo outou malava afe mai sa utala fa aftai feoi o le tala lelei le ngata si utama i o matua fa lenganga a o matua fa lenganga malava o fa fengainga o e sa mafai ona tu mai la tou fautuanga o la tou tu alalo me uma fa pena moa uma le prokalame fa aftai tele mai ta ilo loto fa tai fo ma felo e mersunga fa fenga pasta la silofa ya mai California mar fatua ya na uso fono mai linga te leo lo fa soro ma to conference or fa ungo to sanga sile sa mo e fai paki uma isi nga isi ai alu kuma lo au po e pati maletua o lo fai le ma to conference to luaso e anga ia to le ma to crossover lio a mai alu fa mo tona e sau tau te crossover fatas vala ulia lo sunga se ma to soninga e le po ata e au pe amo so lao ia e atonu e toi rebuild ai fo ilo tūlanga i le ngata te ala tu male se leni e ta pena i le whaatino awa e arua tu male ofu tau le talanoa mai e le tusi a Efeso ia tawarunga la ia o le proklame le nei vaenga o le fiafi o mapa anga tatou proklame o la tau pule lea whaaftai mo le seainga o le proklame whaaftai le tau whaamalosi au whaaftai le tau whaatonu le tau tualalo tau feedback se au mai talia malanga tu murfa continue to support and do that for next year. Like, love and share. Afai fu wale vanga ko mirikingo e kede subscribe le tato YouTube channel, please do so. Aka vai ari kau kuingo oe ai le ai masau mea ua fai maya. Subscribe ma like i tato au onanga le tato Blue Wave TV tawarunga tuai male. Nei vanga la fiafi, last but not the least, whaafetai tele le tapo inga anai o matua ya matua o unei mai se pulenga ma le fa sala lau atoa lava fa aftai le tuito ia mo le panga fa aftai matua fo yo matu te to lua ia matua uma lava buta o matua ma lo fa yo le faiva ele sili fo ile ta i lo le tapua fa aftai tele ia fa manuia fo ile tua nei fo te usanga ia wa fa mawina ile maliwa si utama ia me se fo le tua fine ia fa aftai le tua looking forward i manuia o le tua ia mo le tausanga fo ia o ai fo o le me o le tausi matua mentulanga fa pena ia afai fo ngai maua le vano e tausi ai o matua fai mal fa mauni ia ia ile mal fa mungianga le tua ia ke luso e iro tel tununga langa o tele o maua pe to tali wa fele uto ai afa pe e ftala fiaunga mautai mil amatanga le tausanga fo ia tonto fista tala tele to muli iyo ai fa munianga le tua ia to muri aina lona nga lofa lona nga lelei swing o le tau ia afa pe no mai mama ia lelei ai afa pe na malanga to tasi mai ia awor so na ulo valtele ia alo fatele mo sa mo ma fa to fa tu mle so ya la vea sunga ya lio il nei va nga le fiafi soifua mai manuia e lua se fulu whailonga mō Samoa, e lua se fulu whailonga mō tātou i New Zealand nei. Se ina whailonga se fulu, i aso tōna i o vai aso te tasi. Manatua, o lo whawau pēr tātou whapitoa e nao le lima tāna pēr e whaonga ina le Pacific Easy Mobile App. E whaatino ai au tupe whamoboni mai lau telefoni whawe ai. Lo awanoa fo le tātou direct transfer e te posi mai lau tupe le tātou account. Ma whamoni ina pisiri lungo le telefoni, ma whaatino la foina o lau tupe ai ngā whapitoa. Mo le tongi no pilio le vai, mo li, pe tau tupe, tus tupe, iso se whare tupe, mai si au nanga i Samoa. O lo mawhaina whaatuneina i le au nanga ale Easy Pay. Asi mai roa i o tātu ofisa i o Tara o Tāhuhu ma le taulau whaatau i mangele. Pe wala au mai le o Varsalau o tasi onono. Mo se la lata atu i ante oe. Pe wala ale tātu Pacific Easy Mobile App po le direct transfer. E whasa o ailu teimi ai mwise o tangata fo i le pensini. Ia manuia tele le kresi masi ma le tausanga fau i ainga umo Samoa. Ma le pulenga ma la whainga renga le Pacific Easy o lau paanga mo tupe wha momoni i Samoa. O e tāpena mo le Christmas sau ni fia le tali ta tome alo whakatoa.
Se ilona lua pala wi lua Christmas ya ta kompani te fo ni sao. Pe malanga mo tangata to lua malanga to fiti. Ma se fulu tangata man malo ta to fa ilunga lua se lau lima suta la ilunga la mai cash. Te ono man malo ta to fa ilunga fa pitoa. Spolo afetala. Ma le lima telefoni 5G. Então vamos ver o telefone de lua suta la pesi de luna ena pa ale ta to pitoa mo Christmas via via. Faço nei lua lua lo fere nei Christmas via via.